오늘은 욥기 2장 11절부터 보겠습니다. За өнөөдөр бүгдээрээ Йов номны 2-ын 11-ээс хойш үзэх байгаа. 네, 욥기 2장 11절로 13절은 이제 욥의 친구 세 사람이 방문과 그 동정입니다. За энэ 2-ын 11-ээс 13 дахь ишлэл болохоор чинь Йовын найз гэсэн 3 хүн ирсэн талаар хавуулга байгаа. Ирсэн тэдний үйлдэлээр энэ талаар хавуулга байна. 동정이란 말은 뭐 무슨 뜻인지 아실지는 모르겠지만 그 남의 어려운 그 처지를 자기 일처럼 알아주거나 또 가엾게 여기는 마음을 동정이라고 합니다. За энэ дэр болохоор тэр юунууд Гэхдээ Йовын найзууд ирж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Йовын найзууд ирээд түүний тайвшруулсан гэж байгаа, тийм ээ. Тэгэхээр тайвшруулсан гэдэг нь болохоор чинь бусдын асуудлуудыг өөр их мэд хүлээж аваа, түүний зөөлрүүлээд, тий, асуудлаас нь хөнгөвчилж өгсөн гэж утга байна. 네, 이렇게 욥의 세 친구들이 욥이 이렇게 큰 재앙을 당했다는 말을 듣고 위로해 주려고 찾아왔습니다. За Йовын найз нар одоо найз нь тий гинтийн юм асуудлуудад орсон гэдгийг сонсоод түүний тайвшруулахаар түүнийг ингээ хайж ирсэн гэсэн. 네, 그래서 11절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 때에 욥의 친구 세 사람이 그에게 이 모든 재앙이 임하였다함을 듣고 각각 자기 처소에서부터 이르렀으니 곧 대만 사람 엘리바스와 수아 사람 빌닷과 나아마 사람 소발이라. 그들이 욥을 조문하고 위로하려 하여 상약하고 오더니 그랬습니다. За 11-ийг унших гэж байна. Йовд тохиолдсон энэ бүх гай зовлонгийн талаар түүний 3 найз болох Тиман хүн Элифаз, Шух хүн Билдад, Наамат хүн Зофар нар сонсоод тус тусын газраас ирвэ. Тэд түүнийг хаслан хуваалцаж тайвшруулахын тулд ирэхээр хамтдаа болцжээ гэсэн юм байна. 네. 이 욥의 세 친구들이 욥을 위로하기 위해서 서로 약속을 하고 찾아왔습니다. За энэ 3 найз болохоор Йовыг тайвшруулахын тулд хоорондоо одоо цаг болцоод ирцгээсэн гэсэн тийм. 그 세 사람 이름은 바로 대만 사람 엘리바스, 그다음에 수아 사람 빌닷, 또 나아마 사람 소발이라고 그랬습니다. За тэр 3 хүмүүс болохоор чинь нэгдүгээр нь Теман хүн Элифаз байсан, хоёр дахь нь Шух хүн Билдад, гурав дахь нь Наамат хүн Зофар гэдэг юм 3 хүн байгаа. 대만은 이제 그 욥과 같이 그 우스 땅에 있는 곳입니다. За энэ Теман болохоор чинь Йовтой яг ижлэхэн Уз гэдэг газарт байрладаг юм газар байгаа. 대만 사람이 엘리바스고 그다음에 수아 사람이라고 그러는데 이 수아는요 아브람과 그 후처 그두라 사이에서 태어난 그 수아의 후예들이 사는 곳입니다. 아브라함이 그 자기 부인인 사라가 죽은 후에 또 후처가 예. За энэ Шуух гэдэг нь болохоор Авраамийн хоёр дахь эхнэр болсон нөгөө Бетура гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ. Сараг нас барснаас хойш дахин гэрэлсэн. Түүний тэр эмэгтэй одоо тэр нутгийн ойролцоох байрладаг нутаг гэсэн үг. 이 사람들이 사는 지역은 주로 이제 유브라데강 지역에 살았습니다. Тэд нар болохоор Евфрат мөрний ойролцоогоор ингээд нутгалсан хүмүүс байгаа энэ Шуух. 참고로 한번 해보겠습니다. 창세기 25장 1절, 2절. 자, Эхлэл 25장 1절 юм уу саний? 네, 1절, 2절. 창세기 25장. 25장 맞죠? 네, 25장. 아하, за хэвлээ Эхлэл номны 25-ын 1, 2-ыг харах гэж байна. 네, 여기 한번 읽어보겠습니다. 아브라함이 후처를 취하였으니 그 이름은 그두라라. 그가 시므란과 욕산과 무단과 미디안과 이스박과 수아를 낳았고, 거기 수아가 나오죠. За энэ дээр нөгөө хэдүүлээ Монгол хэлээр болохоор шуух гэж бичсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр 25-ын Эхлэл 25-ын 1, 2-ыг авах юм бол ингэж байна.
Авраам дахин нэг эхнэр авсан бөгөөд нэр нь Кетура. Тэрээр түүнд Зимран, Йошкан, Медан, Мидиан, Ишбак, Шуа нарыг төрүүлж өгчээ гэсэн. Амен. 그다음에 Шуа. 나아마 사람 소발이라고 그랬습니다. 나아마는 그 에돔의 그 북서쪽에 위치하고 있습니다. За энэ дэр Наамат гэж явсан. Энэ болохоор чинь Юдомын баруун хойд хэсгээр ингээ байдаг энэ хүмүүсийг хэлж байна. 그 참고 성경은요, 여호수아 15장, 여호수아 15장 41절을 보세요. За Йошуа номны 15-ын 41 дээрээ агуулга бас гарч байгаа. 여호수아 15장 40절 보면은 그데롯과 벳디군과 나아마와 막게단이 모두 16성읍이요 또 그 촌락이었습니다. 거기 보면 나아마가 나옵니다. Энэ дээр Йошуа 15:41 дээр болохоор Гидерот, Бит-Дагон, Наама, Маккеда зэрэг 16 хот тосгод дараагийн бүл болж байваа гэсэн. Энэ дээр харж Наама болохоор энэ гарч байгаа найзынх нь Зофар гэдэг найз Наамат гэдэг юм. Наама гэж үзэж байгаа юм. 이 엘리바스라고 하는 사람은 아마 그 중에서 셋 중에서 가장 나이가 많은 것 같습니다. Йошуа номын хэдгээр бүлэг гэсэн бэ? Йошуа 45-ын 20 биш Йошуа 15-ын 41. За тэгээ энэ гурван найзууд Йовын гурван найзыг харах юм бол Элифаз нь болохоор арай илүү нөгөө хоёроос илүү жоохон ахмад байсан юм шиг байна гэж үзэж байгаа. 근데 이들 모두는 그 세 친구라고 있지만 모두는 다 욥보다 나이가 다 많은 사람들이었습니다. Тэгэхдээ энэ гурвыг харах юм бол найзууд гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ бодоод үзэхлээр гуруулаа яг нь Элифаз нарай жоохон настай юм шиг боловч энэ гуруулаа Йовоос жоохон ахмад байсан баха гэж үзэж байгаа. 네, 참고 성경은요 욥기 15장 10절 한번 보세요. За энэ талаар яагаад ингэж бодсон гэхээр Йов 15-ын 10-ыг харах юм бол 거기 보면은 우리 중에 머리가 세기도 하고 연로하기도 하여 내 부친보다 나이 많은 자가 있느니라 그랬습니다. За тэг Йов 15-ын 10-ыг хэлээ. Харах юм бол энэ дээр юу гэж юм гэхээр өөрийн чинь эцгээс ч өндөр настай үсэн буурал өтгөс бидэн дунд бий гэсэн байна. 그들 중에는 오히려 욥의 아버지보다 나이가 더 많은 사람이 있다는 말입니다. За энийг харах юм бол энэ гурвын талаар хэлж байгаа бөгөөд энэ гурвын дунд ялангуяа Йовын ааваас ч бараг ахмад те ийм хүмүүс бас байсан гэдгийг эндээс харж болно. 평소에 이제 욥을 잘 알고 욥과 친하게 아마 지냈던 사이였던 것 같아요. Тэгээ магадгүй тэд нэр жирийн үеүүдэд те Йовыг таньдаг, Йовтой ингээ сайн харилцаатай ийм хүмүүс байсан болол те. 이 친구라는 개념이 보통 이 뭐 자기하고 나이가 같은 사람만 그 친구라고 생각하기가 쉽잖아요. Яг хөө бид нар болохоор хэдүүлээ найз гэдэг үгийг бодохдоо ер нь бол нас нь ойролцоо хүмүүсийг найз гэнэ баха гэж ойлгох гэдэг тийм. 그런데 우리가 여기서 보는 개념은 친구는 뭐 나이로 따지는 게 아니라 서로 친분이 있고 친한 사이를 친구로 보는 것입니다. За гэхдээ энэ дээр харах юм бол найз гэдэг энэ агуулмж болохоор чинь хоорондоо харилцааны үед их дотно тийм ээ. Ийм хүмүүсийг бас найз гэж хүлээж авсан болол тэ гэж. 그리고 또 이들은 욥을 조문하러 오기 이전부터 잘 알고 있던 사이였습니다. За тэгээд эдгээр болохоор бас хамтдаа Йов дээр ирэхээс өмнө Йовын талаараас сайн мэддэг хүмүүс байсан гэдгийг харуулж байгаа. 이 욥이 지금 당한 재앙이 가장 참 불행한 재앙이 뭐였죠? Йовын хувьд болохоор чинь одоо ингээ янз бүрийн асуудал зовлонд унсан байгаа ш тийм ээ. Тэгэхээр тэр дундаас хамгийн хэцүү зовлон нь юу байгаа лээ? 바로 욥의 10명의 자녀가 한꺼번에 다 죽었잖아요. Тэгээ тэр болохоор юу Йовын одоо 10 үр хүүхдүүд нэг дор ингээ бүгд өвсөн тэр байдал байгаа. 그래서 그 욥을 조문하러 온 것입니다. 조문하고 위로하러 온 거예요. Тэгээ тийм учраас Йовыг тайвшруулах гээд ирсэн баг. 사람이 죽으면은 이렇게 조문을 가잖아요. 거기도 마찬가지죠?
Нэ. Тэгээ ерөнхийдөө манай Монголд ч гэсэн бас ийм соёл байдаг тий. Гэрийнх нь хин нэг нь асархан бол бид нэр ингээд тайвшруулах гээд очдог тий. 옛날에는 이제 그 우리나라도 사람이 죽으면 자기 집에서 이렇게 장례를 치렀어요. Мгм. Солонгост ч гэсэндээ нөгөө нэг солонгост хин нэгэн хүн асарах юм бол ажил явдлыг гэртээ ингээ өнгөрөөдөг байсан. 근데 지금은 우리나라 같은 경우는 몽골은 뭐 어떤지 모르지만은 장례식장이라는 게 생겨서 대부분이 다 이제 지금은 장례식장에서 장례를 치릅니다. Тэгээ одоо болохоор нөгөө цаг үе өөр болсон. Тусгай нөгөө ийм юу оршуулах ёслолын ийм төвүүдтэй болсон болохоор тэнцээ дандаа ингээ хийдэг болсон байна одоо. 왜냐면은 이 사실 집에서 장례를 치르게 되면 가장 큰 문제가 요즘은 자동차를 그 세울 만한 주차장이 없어요. Тэгээ ягаад тэгэхээр их хүмүүс одоо яг нэг ийм оршуулгын төв рүү очиж ингээ хийдэг болсон шалтгаануудын нэг нь болохоор хүмүүс одоо тайвшруулах гээд ирлээ гэхэд чинь машин тавих газрын асуудлууд ингээ гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр бас ингээд нөлөөлдөг. 지금은 машин 다, тавих газар байхгүй юу. 예, 지금은 다 자동차로 다니기 때문에 차를 주차할 만한 공간이 없으면은 아주 조문하러 가기가 곤란할 지경입니다. Тэгэхээр одоо бүгд л энэ машинтай явдаг болсон шүү дээ тийм ээ. Тэр утгаараа хүмүүс ирсэн хүмүүсээ машиныг тавиулах газар байхгүй гэдэг нь бас нэг төрлийн одоо асуудал болж хөндөгддөг. 그래서 뭐 결혼 예식장처럼 또 장례식장이라는 걸 따로 만들어서 죽은 사람을 거기서 장례 치르도록 하고 있습니다. Тийм болохоор нэг хормын осол хийдэг төв ордон гэж байдаг шүү тий. Тусгай одоо ийм юу лээ ажил явдлыг өнгөрөөх ийм газруудыг бас бий болгоцсон байгаа тань Солонгостой. 근데 몽골도 뭐 그런 게 있나요? Монголд одоо тийм юм газар байдаг үлээ. 장례식장이 따로 있습니까? байгаа шүү дээ. Байгаа юу тий? Очоод Эмчилгээ тэндээ морг оршуулж чаддаг. Тэгээд өөрсдөө зарим юу тэндээсээ юу яадаг. 이게 사람이 Тэр газар 죽으면 оршуулдаг. эмчилгээ моргоос авч явдаг шүү дээ. 몽골은 оршуулгын. 사람이 죽으면 어디서 장례를 치르나요? Нөгөө оршуулах ёслолыг нь болохоор чинь 대부분 목사님 일단 집에서 하는 집들도 있고 그냥 다른 요즘 그런 쉼터 같은데 장례식장이 생기긴 하지만 그 대부분은 집에서 지나긴 하거든요. 그러니까 거기는 이제 뭐 자동차 뭐 주차 그 문제는 뭐 그렇게 큰 문제가 안 되나 보죠? 뭐 гэтээ ингээд одоо манайч болохоор магадгүй тийм юуны оршуулгын төв оршуулах ёслолын тийм газрууд байгаа л да. Гэтээ их биш ихэнхдээ ер нь гэрээсээ хийдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр хэрвээ гэрээсээ хийлээ гэхэд чинь тэр машин тавих асуудлууд тэгвэл гайгүй юм шиг байна тий хинэ. 뭐 자동차를 거기는 많이 이용 안 하는가요? 아니요, 자동차는 많이 이용하는데 그래도 사람들이 오고 가고 왔다 갔다 이렇게 하기 때문에 계속 이렇게 하는 것 같아요. 네. 아니 뭐 그 조문객들이 많으면은 뭐 한 뭐 500명, 1000명 막 이렇게 되니까 그 아, 주차 뭐 장이 없으면 도저히 뭐 이건 감당하기 어려워요. 한국 같은 경우는. солонгос болохоор тэгт юм байна. Магадгүй нөгөө хүмүүс одоо ирнэ штэ. Ирэхлээр ер нь 500 хүн, 1000 хүн ч юм ингэж ирдэг гинэ. Тэгэхээр тиймэрхүү хүмүүс нэг дор тийм машины асуудлуудыг тавих асуудлууд гэдэг нь хэцүү учраас ихэнхдээ дандаа тэр нэг юуны оршуулах ёслол хийхдээ тэр газар сонгодог гинэ. Манайхан гэртээ хийдэг шиг солонгос болохоор очиод тэнцэн хоолойны нийтээл тэгээ уулзж ярилцаал ингээд бүгд тэр өнгөрөөчтэй. 그리고 이제 사람이 죽으면은 이제 수의를 입히고 그다음에 이제 관에다가 입관을 하잖아요. Тэгээ хүн ингээд нас орлоо нарахад чинь бид нэр ингээд одоо тодорхой хэмжээний угаал үлдээл тий юунд ингээд авсанд хийгээл тий ингээд тавьдаг штэ тий амьслаад 수의는 이제 보통 이제 베옷을 주로 많이 삼배로 만든 베옷으로 입힙니다. 배옷은 그 흰색 옷을 말씀하신 건가요? 배옷. 뭐 배로 짠 그 옷이 있어요. 그 죽은 사람한테만 입히는 옷이라고 해서 수의라고 그러거든요. 아, 목사님 배는 뭔데요? 배가? 그 모시 나무에서 그 나무로 채취한 걸로 짠 옷이에요. Энэ ингэдэг гэнэ тэгэн утаа Монголд бол яадаг би бол сайн мэдэхгүй. Гэхдээ Солонгос болохоор
тусгай одоо хүн насаар шүү дээ. Тэгэнгүүт чинь тэр хүмүүст өмсгдөг тусгай тийм хувцас гэж бас байдаг гинэ. Тэгээ тэр хувцас нь болохоор ингээд даавуу шиг биш гэж аахгүй юу? Өөр тийм нэг ургамлаас гаргаж одоо тийм хувцас байдаг гинэ. 그 배옷이 상당히 비쌉니다. 한국에는 뭐 600만 원짜리도 있고 그래요. Тэгээ тийм хувцсуудыг ингээд өмсгөн штэ. Тэгэхээр тэр хувцсыг тусгай зардаг газар бай тээ. Тэгээд ерөнхийдөө жоохон үнэтэй. Жишээлбэл нэг хувцс гэхдээ ойролцоо 6 сая вон ч гэх юм уу тиймэрхүү хувцсууд бас байдаг гинэ. 근데 이제 그 유가족 입장에서는 이제 마지막 이제 가는 길이니까 잘해드리자고 하는 의미에서 비싸도 아주 이렇게 좋은 걸로 그러겠네요. 입히는 경우가 많습니다. Тэгээ яг нэг хүмүүс чинь одоо сүүлийн удаа чинь тий сүүлийн цамд нь явуулчаа гэдэг утгаараа аль болохоор нэг сайн явуулцгаая тий гэдэг утгаараа хамгийн үнэтэй хувцас ч гэсэн авах тохиолдлууд байдаг гинэ. Тэр утгаараа үнд ордог гинэ. 그 몽골은 그러면 수의 안 입히나요? 사람 죽었을 때? Монголд яа тийм болоо гинэ. 어떻게 치르나요, 거기서는? Монголд тусгай тийм хувцас Бас мөс байх. байхгүй тий. Хайрцаг мэрцэг юмнууд нь нэмтэй байдаг баха. Газар мазар их үнэтэй байдаг шүү дээ. 물론 몽골은 관은이 있어요, 목사님. 관은 네. 있는데 옷은 따로 그런 옷은 없어요. 그리고 이런 그냥 зүгээр хэрхэн өөрсдөө нь 옷을 өмсөд байх те 자기 그냥 цэрэг. 입던 옷 입은 채로 그냥 관에다 입관하나요? Зүгээр Шин өмссөн даавн хувцас. бол. Дааванд ороод байгаа. 음. Аа. Тийм Мо шүү дээ. хувцас Даавд ороод өмсөд байдаг. хувцас өмсөдгүй юм те. 근데 그 나라마다 Хөлсөмсөдгөө даавн ороод шин даавн. 다른 옷은 없고 그냥 천은 있는데 천으로 이렇게 사가지고 관에다가 넣는다고 하네요. 그러니까 나라마다 이제 장례하는 관습이 다르니까 우리나라 그러네요. 같은 경우는 이렇게 그 배옷을 입힌 다음에 관에다가 이제 입관을 합니다. 입관이구나. тэгдэг гинэ 시신을 нөгөө нэг 관에다 яг нөгөө нэг 꽂는 уус болгонууд өөр өөр юм байна л да. Чинь тэгээ солонгос болохоор тусгай тийм хувцас байдаг. Одоо тусгай материалаар хийдэг хувцас. Тэр хувцсыг өмсгөө тэгээд ингээд одоо авсан тавьд юм байна л да. 근데 예전에는 집에서 그 이제 그 시신을 닦고 옷을 입히고 또 관에다 넣고 하는 걸 일단 그래요. 집에서 다 했어요, 옛날에는. Тэгээд урд нь ч гэсэн урд нь болохоор зүгээр яг нөгөө одоо угаадаг штэ тий угаал үлддэг арчтай. Тэрийг гэрээсээ хийгээд хувцас өмсгөөд гэртээ бүгдийг хийдэг гэсэн гинэ. Манайх шиг. 특별히 목사님들 같은 경우는 이제 그 이제 성도들이 돌아가셨다고 하면 가서 직접 가서 목사들이 이렇게 다 하곤 했습니다. Тэгээ ялангуяа итгэгч хүмүүс ч юм уу чулууны хин нэгэн хүн өнгөрлөөгт чинь тухайн пастор нь очоод ингээд бүгдийг хийж өгдөг гэсэн юм. 근데 지금은 장례 지도사라는 그 직업이 따로 있어서 그분들이 하고 있어요. Одоо тусгай бүр одоо тэр нэг юу хүн тэр чинь шарил яах ч гэдэг лээ. Тусгай тийм хүн бас байдаг гинэ шарил бэлтгэгч гэдэг лээ. 국가에서 장례 지도사라는 그 자격증 시험을 치릅니다. 그래서 그 시험에 합격해야만 장례 지도사가 될 수 있습니다. Тэгээ бүр одоо солонгост болохоор бүр одоо оршуулгын удирдагч гэдэг хүн байт юм байна л та. Тэгээ тийм одоо тусгай ийм мэрэгжлийн гэх юм уу тийм үнэмлэх хүртэл байдаг. Тэрийг авахын тулд хүмүүс бас тусгай бэлдээд шалгалт өгчээж тэгжээж тэр хүн болдог гинэ. 이 장례 지도사들이 이제 그 일을 다 하고 있어요, 지금 한국에서는. Тэгээ одоо солонгост болохоор тийм хүмүүс тусгай бэлтгэгдсэн хүмүүс өөрөөр хэлбэл тэр хоршуулах ажлыг хийхэд бүгдийг бэлдэж өгдөг юм. 예전에는 한국에서는 예전에는 땅에다가 그 묻는 내장이라고 합니다. 땅에다 묻었는데 지금은 땅에다 이제 묻는 것은 안 되고 다 불로 태워서 화장하는 것으로 거의 하고 있습니다. Тэгээ урд нь бас солонгосод болохоор чинь яг л манайхан шиг одоо нөгөө газарт ингээ те оршуулдаг байсан бол эхлээд нь оршуулдаг байсан бол одоо дандаа юу яадаг болсон. дандаа чандралдаг болсон. 지금은 사실상 매장은 안 되고 화장해서 그 분골이라고 하죠. 그 뼈를 이제 갈아서 이렇게 통에다 이렇게 담아서 줍니다. 유족들한테. Тэгээ гэр бүлийнхэнд мэдээч чандрыг өгнө шүү дээ тийм ээ. 그러면 이제 그거를
또 그 유골만 또 안치하는 곳이 또 있어요. 거기다가 안치하기도 하고 아니면 개인적으로 이제 뭐 산이 있는 사람은 산에다 갖다 안치하기도 합니다. Тэгээ тусгай одоо тэр чандруудын тавьдаг тусгай газрууд байна. Эсвэл тусдаа өөрийн гэсэн одоо газартай тэгээ ийм хүмүүс ахын бол тэр газартай авчиж ингэ тавьдаг. Ийм одоо янз бүр байгаа. 뭐 납골당이라고도 하는데 보통 한국에서는 납골당이란 말 잘 안 쓰고 뭐 추모의 집이다 뭐 이런 식으로 쓰고 있어요. 추모의 집. Чүмүү жив. 죽은 Одоо 사람들 манайхаар болохоор юу юм бэ л да. Тэгэнгүүтээ тэрийг юу гэж нэрлэдэг гэхээр одоо талигаачийн байр гэдэг ч юм уу те ингэж нэрлэдэг гинэ. Тэр газраа шаарл юу чандрын найрс тавьдаг газар. 그래서 사람이 죽으면 보통 한국에서는 3일장을 보통 치릅니다. Тэгээ Солонгост болохоор хин нэгэн хүн өөд боллоо гэх чинь ойролцоогоор 3 хоногийн турш ингээд одоо үргэлжилдэг. Нөгөө нэг одоо 이제 ажил явдлын хугацаа 3 хоног байдаг. 이 사람이 죽은 날하고 그 다음 날하고 어. 그 다음 날. 그 다음 날은 이제 갔다가 이제 발인해서 나가는 날이죠. Тэгээ өөд болсон өдөр нь тэгээ тэрний дараагийн өдргээд тэгээ 3 дахь өдөр нь болохоор яг тэр нэг оршуулах юм болт юм. Юуг нь чандрыг нь нөгөө тэр одоо талигачин гэрт тавьж тавьдаг. 뭐 대통령이나 무슨 뭐 국가적으로 좀 유명한 사람들 이런 사람들은 네. 보통 뭐 5일장이나 아니면 7일장까지도 하고 심지어 오. 9일장까지도 합니다. Тэгээд нөгөө тухайн хүмүүсийн юу нэр хүндтэй байхаас шалтгаалаад тэр одоо юуны ажил явдлыг өнгөрөөж байгаа 3 хоног нь шүү дээ. Тэр 3 хоног нь 5 өдөр юм уу эсвэл 7 өдөр юм уу бүр зарим тохиолдолд 9 өдөр үргэлжлэх тохиолдол ч бас байдаг гэнэ. Ялангуяа нэг ерөнхийлөгч ч юм уу те алдартай хүмүүс байх тохиолдол тийм байдаг. 그래서 이제 일반적으로 사람이 죽으면은 둘째 날 보통 그 하루 지난 다음에 입관, 관에다 시신을 넣습니다. Тэгээ ерөнхийдөө бол зүгээр яг энгийн хүний хувьд ярих юм бол тухайн хүн өөд болонгууд нь 2 дахь өдөр нь яадаг гэхлээрээ одоо яг нөгөө юунда юу гэдэг чинь нэг шарлын хийдэг гинэ осонд нь. 근데 그때 이제 조문을 가는 것이죠. 조문을 가서 상주하고 이제 조문하는 겁니다. Тэгээ тэрнээс нь хойш болохоор тэгж хийснээс нь хойш яадаг гэхлээрээ нөгөө нэг хүмүүс очдог. Эргэж очино, тайвшруулах гэж очино. 지금 한국에서 장례 치르는 법을 제가 말씀드리고 있는 거예요. 다른 나라는 어쩐지 모르고요. 네. Тэгээ одоо яг энэ саяны пастор ярьсан агуулгууд болохоор чинь Солонгост юуны одоо нөгөө нэг оршуулах ёслол гэдэг зүйл яаж явагддаг талаар ингээ хэлж өгч байгаа шүү. Бусад улсуудад ямар байдаг вэ сайн мэдэхгүй байна. 그래서 장례식장 가면 조문실이라고 이렇게 있습니다. 사람들이 와서 조문하는 그 방이 따로 있어요. За тэгэхээр одоо Солонгост очих юм бол юуны одоо манайхаар болохоор ах トゥ хамаатан саднууд ингээ ирдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг хүлээж авдаг өөрөө тусдаа байдаг гэнэ. 그 앞에다가 이제 꽃으로 장식을 해놓고 그 중앙에다가 그 죽은 사람의 사진을 Тэр өрөөнд нь юу бэлтгэдэг гэхээр нөгөө одоо бид нэр кинон дээр хардаг штеп ингээд дүүрэн цэцгнүүд тавьсан тэгээд зурган тавьсан байдаг штеп тий тэр одоо юу гэх юм тэр цэцэг тавьсан тэр агуулгад байж зүйлж болохоор одоо нэг эргэж ирсэн буюу ах トゥ хамаатан садан хурч ирж байгаа мэдлж байгаа эсвэл цал хос гүйцэтгэх гээд ирж байгаа тэр хүмүүсийг оруулдаг тийм өрөөнд нь байдаг юм байна. 지금 새로 혹시 들어온 사람 있으신 것 같은데 누구 들어오셨어요? 그래요? 자, 만약에 дахиад нэмэгдсэн хүмүүс байна уу? За хараад. Хүслэн 씨 들어왔고요. 잠깐만요. 남질마 씨 들어오셨고 난짓 씨도 들어오셨네요. 잠깐만요. 아까 누구는 어떻게 처음부터 후슬랭 씨? 네. 네. 그다음에 또 난짓 씨. 난짓. 그리고 또 남질마. 남질마 씨. 예. 네, 다 됐죠? 네. 네. 그런데 지금 이제 그 욥의 자녀들이 죽었기 때문에 아마 그 욥의 세 친구들이 그 욥을 조문하기 위해서 이렇게 또 찾아온 겁니다. 그래.
одоо хэдүүлээ буцаад нөгөө библийн агуулгаар орё гэх юм бол за яг иймэрхүү үйл явдлууд мэдээж хэрэг болсон байх. Энэн дээр нь нөгөө Йовын 3 найз ирсэн гэсэн утгатай. Тайвшруулдаг тийм. 이 그 욥의 친구들을 보면은 당시에 그 상당한 그 수준의 학식과 재물을 겸비한 자들로 추정이 됩니다. Энд дээр харах юм бол Йовын тэр найзуудыг харахаар тэдгээр нь тодорхой хэмжээний зүйлсүүдийг авчирсан талаар гарч байгаа. 이 욥을 조문하러 올 정도의 신분이라면은 뭐 그 지방에 그 잘 아는 유지거나 또 뭐 상당히 그 풍부한 재물을 소유했을 사람임에 틀림없습니다. Тэгээд Йовын яг л Йовыг сайн таньдаг Йовтой дотн байсан гэх юм бол мэдээч хэрэг Йовын хэмжээний одоо зинда гэж ярьдаг тийм. Тэр зинда гэсэн тодорхой хэмжээний ойролцоо хүмүүс байсан баха гэж үзэж болохоор. 이게 고대 사회에서는 대부분 같은 계층의 사람들끼리 교제를 했기 때문입니다. Яг тэр тухайн үеийг харах юм бол анчлаач та Мика хаачих юм уу? 이게 욥을 조문하러 올 정도면 Яг тэр тухайн үед болохоор ийм байгаа. Яг нөө ижлэн давхаргын хүмүүс хоорондоо ингээд мэдээж дотн байсан гэсэн баггүй ярилцдаг. Ийм 욥을 조문하러 올 정도면 그래도 욥과 어느 정도 비슷한 수준의 사람들이었을 것이라는 겁니다. ширээ нэг тэгжсэн давхаргаараа ярих юм бол Йовыг одоо ийм асуудалд орлоо гэхэд Йовыг тайвшруулах гэдэг ирж байгаа гэх юм бол тэр хэмжээний зэрэглэл нь ойролцоо байсан баха гэж үзэж байна. 또 한 가지는 그들은 모두가 다 이 시부리 신앙을 가진 사람들이었다라는 거예요. 그 하나님을 섬기는 시부리 신앙. 아하. За нөгөө талаараа тэд нэр харах юм бол тэд нэр мөн бүгдээрээ яг ижилхэн еврей шашинтай буюу өөрөөр хэлэх юм бол амьд бурхныг мэддэг хүмүүс байсан гэдгийг харж байна. 물론 그들이 욥의 신앙에까지는 이르지 못했을지라도 하나님의 그 공의나 하나님의 성품 등에 대한 그 상당한 신앙의 지식이 있었습니다. Мэдээч хэрэг одоо итгэлийн түвшингээр ярих юм бол Йогийн хэмжээний байгаагүй ч гэж магадгүй л те. Гэхдээ нэгэн одоо юу гэх те нэг нэрийг дууддаг итгэлийн хувьд тэг нэг итгэлтэй ингээ хүмүүс байсан баха гэж харагдаж байна. 네, 그래서 12절로 13절을 보면은 눈을 들어 멀리 보매 그가 그 욥인 줄 알기 어렵게 되었으므로 그들이 일제히 소리질러 울며 각각 자기의 겉옷을 찢고 하늘을 향하여 티끌을 날려 자기의 머리에 뿌리고 7일 7야를 그와 함께 땅에 앉았으나 욥의 공고함이 심함을 보는 고로 그에게 한 말도 하는 자가 없었더라. За тэг юу Йов 2-ын 12 13-ыг харах юм бол ингэсэн. Тэд алсаас харцаа өргөн түүнийг хараад таниагүй тул дууга өндөрсгөн уйлалдав. Тэд цөм нөмөргөө урж толгой дээгүүрээ тэнгэр өд шороо цацав. Тэгээд хинэнч түүнд нэг ч үг хэлэлгүйгээр тэд 7 өдөр 7 шөнийн турш түүний хамт газар сууцгаав. Учир нь өвчин шанал нь маш их байгааг тэд харсан билээ. 아멘. 이 곤고하다는 말이 그 형편이나 어떤 처지가 아주 딱하고 어렵다는 그런 뜻입니다. За тэгэхээр одоо энэ дээр харах юм бол тэд нэр шанал нь их байсан гэсэн тий тэр болохоор чинь нөхцөл байдал болон нөхцөл байдал нь маш хүнд байсан гэсэн агуулга бас орж ирж байна. 이 친구들이 멀리서 눈을 들어서 보니까 욥인 줄을 알아보기 어렵게 됐다고 그랬습니다. За тэгээ 12-ийн эхнээс нэтлээ харах юм бол найзууд нь алцаас нүд харцаа өргөд харсан. Гэтэ тэр энэ хүн Йов мөн үү? Энэ одоо Йов мөн үү гэх хэмжээний танигдахгүй байсан гэсэн үг тийм. 그래서 욥이 너무 좀 상태가 비참하게 된 것을 보고 소리를 질러서 울고 겉옷을 다 찢고 하늘을 향해서 티끌을 날려서 머리에다가 뿌렸다고 했습니다. За тэдний хувьд болохоор чинь нөхцөл байдлыг харсан чинь тэдний одоо нөгөө төсөөснөс нь хэцүү байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэд нэр хараад түүнийг таниагүй учраас дууга өндөрсгөөд уйлсан. Тэгээд зогсохгүй нөмргөө шуурсан. толгой дээгүүрээ шороо шүртэл цацсан гэсэн. 이걸 보면은 그들이 참 욥을 진정으로 사랑하고 동정한 것입니다. За ингэсэн нь болохоор тэдний хувьд болохоор тэд нар Йовыг тэр хэмжээгээрээ буюу чиннээсээ хүндэлдэг, хайрладаг тий
түүнтэй бас ийм дотн хэсэгт эндээс харж болно. 또 각자가 자기의 그 겉옷을 찢고 하늘을 향해서 이렇게 티끌을 날려서 자기 머리 위에다가 뿌렸습니다. За тэд нэр ингээ харах юм бол тус бүртээ өөрсдийнхөө нөмргүүдийг уурж байгаа тийм ураад толгой дээгүүрээ тэнгэр рүү шороо татсан гэсэн. 이것은 욥이 이렇게 크게 고통당하는 상태를 보고 안타까워하면서 아주 비탄스러움을 나타내는 그런 행동입니다. За энэ болохоор бас мөн маш нэг харамсаж байгаа Йовын ийм байдалд хүрснийг нь хараад маш харамсаж байгаагаа илэрхийлж байгаа бас илэрхийлэл болж байгаа. 이렇게 세 친구들이 찾아와서 밤낮 7일 동안을 욥의 곁에 앉아서 욥이 당하는 고난과 슬픔을 위로했습니다. За тэгээд тэд нар ирээд өдөр шөнөгүй гэсэнтэй 7 өдөр 7 шөнийн турш Йовыг тайвшруулсан гэж хэлсэн. 하루 이틀도 아니고 7일 동안이나 같이 앉아서 이렇게 욥을 위로한 걸 보면은 그 친구들도 참 대단한 사람들입니다. Тэгээд тэд нар ингээд зөвхөн нэг өдөр юм уу 2 өдөр биш те 7 өдрийн турш өдөр шөнөгүйгээр Йовын хажууд суугаад тайвшруулсан гэдгийг харах юм бол тэд нар ч гэсэн маш мундаг хүмүүс байгаа. 그런데 밤낮 7일 동안을 같이 앉아 있었지만은 욥의 그 곤고함이 너무 심하니까 이들은 너무나 기가 막혀서 한 말도 하지 못했다고 그랬습니다. Тэгээд тэд нар Йовын хажууд 7 өдөр 7 шөнө байсан гэлээ ч гэсэндээ тэд нар нэг ч дуураагүй гэсэн тий. Яг тэгэхээр түүний харсан байж байгаа тэр шаналл нь ямар тий гүнбэ гэдэг хэцүү байгааг харсан учраас гэсэн. 근데 이들이 아주 멀리서부터 서로 약속하고 찾아온 겁니다. 가까운 곳이 아니고. Энэ хүмүүс болохоор ойр охноос ч юм уу ердөө ирээгүй те маш холоос хоорондоо тохирч байгаад ирсэн ийм хүмүүс байгаа. 이것도 참 큰일입니다. 아주 보통 사람이 하기 어려운 일을 멀리서부터 그 먼 곳에서부터 찾아와서 욥을 위로해 줬다는 거예요. Тэгээд тэд нар болохоор чинь зүгээр нэг хажуудлаг өршөөс орж ирээгүй те хол газраас зориод ирсэн ийм хүмүүс байгаа шүү дээ те. Тэгээд эрэхтэй бүр Йовыг таашруулах гээд ирсэн хүмүүс гэсэн. 또 욥의 그 사정을 보고 옷을 다 찢고 자기들의 옷을 찢고 티끌을 날려서 머리에 뒤집어 쓰면서 7일 동안을 욥과 함께 앉아서 그 고난에 동참한 걸 보면은 참 욥의 친구들은 정성을 다해서 욥을 위로해 주려 한 것입니다. Тэд нар бүр холоос ингээд зорж ирээ зогсохгүй тий нөхцөл байдлыг хараад маш ингээд нөгөө хувцаач гэсэн ураад 7 өдөр 7 шөнийн турш хажууд нь суугаад ингээд харах юм бол тэдний найзууд нь үнэхээр шин сэтгэлээсээ түүнийг тайвшруулж чадсан гэдэг ирсэн хүмүүс аа гэдгийг харж байна. 그런데 7일 동안을 와서 이렇게 위로해 준 것은 그 죽은 자를 위한 그 애곡하는 기간과 같은 것입니다. 7일 동안이요, 목사님? 7일. 예. Тэгэхдээ тэд нарыг харах юм бол нөгөө нэг одоо 7 хоногийн турш ингэсэн гэж байна тийм ээ 7 хоногийн турш тэд нартэй байсан гэж харах юм бол түүний юуны одоо оршуулах хоногуд байгаа шүү тийм ээ тэр хоногуудыг харах юм бол бас ингээд эндээс бид нар бас нэг харах зүйл байна. 따라서 욥의 친구들은 욥에게 최상의 그 애통의 표시를 한 것입니다. За нэгдүгээр болохоор бид нэр л болохоор чин сэтгэлээсээ гашуудж байгаа гэдгийг гашуудж байгаа шүү гэдгийг ингээд бас яваад мэдүүлэх гэсэн зүйл байгаа. 이 구약 성경에 보면은 그 어떤 위대한 인물의 그 죽음을 슬퍼하는 그 공식적인 애도 기간을 보통 30일이나 또 70일 동안 했습니다. За Библиэрээс харах юм бол тийм маш чухал хүмүүсийн одоо оршуулах ёслоодыг харах юм бол тэдний нөгөө гашуудлынх нь хугацааг харахаар 30 хоног бас байгаа, 70 өдөр гэсэн бас байгаа тийм. 네, 참고로 보면요. 창세기 50장 3절에 보면은 야곱이 죽었을 때 70일 동안을 애곡을 했습니다. За Эхлэл номны 53-ыг харах юм бол тэн дээр болохоор Яаков нас орсон талаар гарч байгаа. Яаков нас барахад тэд нар 70 хоногийн турш гашуудсан гэж байгаа. 또 민수기 20장 29절에 보면은
아론이 죽었을 때 30일 동안 애곡을 했습니다. За бас тооллоо номны 20-ын 29-ыг харах юм бол Аароны нас барах үед 30 хоногийн турш гашуудсан тохиол гарч байгаа. 또 신명기 34장 8절에 보면은 모세가 죽었을 때도 30일 동안 애곡을 했습니다. Дэд хууль 34-ийн 8 34장 8절 말씀 맞죠, 목사님? 예, 34장 8절. 네. Дэд хууль 34-ийн 8-ыг харах юм бол Мосе нас барахад гэсэндээ бас ялгаахгүй 30 хоногийн турш гашуудсан талаар гарч байгаа. 이 욥의 세 친구들은 그 욥의 비참한 상황에 대해서 말을 잃어버린 겁니다. За тэгээ Йовын найзууд болохоор тэр хугацаануудад яасан гэхээр Йовын түүний хэцүү байдлыг харахтаа юм яриаггүй гэсэн тий. 너무 욥이 이 상황이 너무 안타까우니까 뭐 할 말을 잃어버린 거예요. Тэгээ маш ингээ харамсалтай байсан л юу хэлхээ мэдэхгүй байгаа тий. 뭐 섣불리 그 위로의 말을 건네기보다는 아예 침묵을 지키는 것이 도리어 효과적으로 생각했을지도 모릅니다. Магадгүй тэд нэр те янз бүрийн тайвшруулах өгнөд хэлсгээс илүүгээр зүгээр хажууд нь байж өгөө те хажууд нь илүү байх нь илүү тайвшрал болох ухаа гэж бодсон ч гэж магадгүй. 이렇게 그 고통당하는 자와 같이 말없이 같이 있어줌으로 인해서 나름대로의 그 우정을 보여주고자 했던 것입니다. За тэгээд яг ингээд зовж байгаа хүмүүсийн хажууд нь очиод те юу янз бүрийн үг хэлэхээс илүүгээр яг байснараа түүнд илүү ингээд тайвшрал болохыг болох гэж боддог хүмүүс ч бас байдаг. 그러니까 사람이 그 죽으면 조문을 가잖아요. 그런데 유명한 사람은 조문객들이 뭐 많이 오지만은 뭐 그렇지 못한 사람은 조문객이 거의 없는 사람도 있어요. За мэдээж хэрэг хүн одоо нас барах үед нас барсан одоо ажил явдал болж байгаа айлуудад очихдоо маш олон хүмүүс очих тохиолдолч байдаг. Эсрэгээр нь хүмүүс баг ирдэггүй те танил хүмүүс тун ховор ийм хүмүүс ч гэсэн бас байгаа. 이게 사람이 죽었는데 가령 자기 부모라든가 뭐 누가 죽었는데 조문객이 하나도 안 오면은 그것처럼 또 그 쓸쓸할 일도 없습니다. За тэгээд миний ч юм уу те хайртай аав юм уу ээж те хайртай хүн өөд боллоо гэхэд чинь ажил явдлын хугацаанд хэрэг аргагүй хүмүүс ирэхгүй байх юм бол бас тэр нь хэцүү те. 그러니까 저는 할 수 있으면은 뭐 결혼식은 못 가도 이 장례식은 좀 가려고 항상 노력을 합니다. Тэгээ пасторын хувьд болохоор тийм болохоор хүмүүс ч гэсэн хэцүү байдаг учраас магадгүй бүр амжихгүй байвал хуримд хуримыг алгаснаа гэхээс биш яг юм нэг ажил явдлыг бол болж өгөл алгасахгүй хичээдэг юм. 또 장례식장에 가면은 또 사람이 배울 게 많이 있습니다. Бас мөн одоо ийм ажил явдал болж байгаа газар руу очих юм бол хүмүүс тэндээс бас ойлгох зүйл, сурах зүйлүүд бас байдаг. 장례식장 가면은 나도 언젠가는 이렇게 이 사람처럼 세상을 떠날 것이다라는 걸 알게 되잖아요. За хүмүүс яадаг гэхээр яг эхний ээлжинд очихдоо бүх хүмүүс явдаг штэ. Би ч гэсэн бас энэ хүн шиг нэгэн өдөр явна да гэдэг бодох болдог. 자, 그러면 나는 앞으로 남은 생을 어떻게 살아야 될 것인가를 생각하게 됩니다. Тэгээд бодоод ирэхлээр яадаг гэхээр би тэгвэл хэр хугацаа мэдэхгүй ч гэсэндээ үлдсэн хугацаанд хэрхэн амьдрах вэ гэж бодож эхэлдэг. 사람이 평소에 남에게 덕을 베풀고 또 많은 사랑을 베푼 사람은 죽은 다음에도 조문객들이 많이 옵니다. Хүн жирийн амьдарч байгаа хугацаанд олон хүмүүс тусалдаг те олонтойгоо ингээ явсан хүмүүс хүний явах юм бол магадгүй тэр нэгэн өдөр өөд боллоо гэхэд түүний ажил явдал дээр ирэх хүмүүс их байдаг. 근데 남에게 해를 끼치고 남에게 덕을 주지 못한 사람은 조문객도 잘 안 갑니다. Тэгээ эсрэгээр нь тэг бусдад ингээ хохирд очруулаад тэг бусдад ингээ харилцаан дээр сэв суулгаад ингэж явдаг хүмүүс байх юм бол яадаг гэхээр нэгэн өдөр тэр хүн унахад ч гэсэндээ ажил явдлаар ирэх хүн тун ховор байдаг. 그래서 우리도 평소에 남에게 항상 선을 베풀고 사는 자가 돼야 한다는 것입니다. Тэр биднес ч гэсэн бас ялгаа авахгүй түүнээс бодож үзэх хэрэгтэй. Бид ч мөн жирийн үед байх үедээ бусдад илүүгээр тусалдаг тийм хүмүүс байх гэдэг хичээх хэрэгтэй. 그래야만이 자기가 죽은 다음에도 참 그 아까운 사람 죽었다 해서 많은 사람들이 조문을 와서 위로해 주는 겁니다. Тэгснээр тэгж гэмээр
Магадгүй те тухайн хүнийг өөд болоход ч гэсэн те хүмүүс араас нь харамсна те гэр бүл үйлдэж байгаа хүмүүстэр чийж тайвшруулна те олон хүмүүс ингээд ажил явдалд оролцсон гэх мэтчлэн ингээд өрнөх болно. 조문객이 한 사람도 안 오고 그냥 상주만 덜렁 이렇게 앉아 있는 그 모습도 있는데 얼마나 참 쓸쓸하게 보이는지 모릅니다. Тэгээ бидний чирэг харах юм бол те ажил явдал нь болж хат чинь хэн ч хайж ирэхгүй зөвхөн яг ингээд яг гэрийнх нь хүн л ингээд байж байгаа ийм тохиолдол ч гэсэн байдаг. Гэтэ яг тийм байдлыг харах юм бол маш ингээд хүйтэн те ил хууль ингэж харагддаг. 우리 성도들은 이렇게 성도들이 죽었을 때 부지런히 조문을 잘 다니시는 게 좋습니다. Тэгээ бид нар ч гэсэн бас те магадгүй хин нэг итгэж хийхэд ч юм уу хин нэг хүмүүс ихэ ялангуяа одоо ийм ажил явдлын хэрэг боллоо гэхэд бид нар тэдгээр хүмүүстээрээ сайн очиж явах нэг чухал байгаа. 그것도 마치 그 빚진 것 같아요. Тэгэхээр яг тэгэхээр тийм өртөө олж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг. 아니 뭐 나의 부모님께서 돌아갔을 때에 많은 사람이 이렇게 와줬으면은 나도 또 그 사람이 뭐 부모님 돌아갈 때 또 가주는 것입니다. Тэгээ магадгүй те миний гэр бүлд ямар нэгэн зүйл тохиолдоход тэр хүмүүс ирлээ гэж бодож буцаагаад би тэр хүн рүүгээ очих хэрэгтэй гэсэн явчих хэрэгтэй болно. 또 조문 갈 때는 뭐 그냥 가는 게 아니라 또 그 부조금, 위로금이라고도 하죠. 그 부조금을 내잖아요. Тэгээ солонгос бас ингээ яг тэр хүмүүс очихдоо зүгээр ингээ хоосонгаар орчдоггүй одоо ажил явдалд нь хэрэглүүлэх тийм тодорхой хэмжээний мөнгийг ингээ барьж өгчдөг. 그래서 뭐 조문객들이 많은 상가는 그 부조금을만으로도 모든 장례 비용을 다 치르고도 돈이 남습니다. За тэгэхээр бүх хүмүүс ялангуяа хүн очихын тоогоор очсон хүн болгон ажил явдлын хэрэглээрээгээд мөнгө авч өчтдөг гэх юм бол олон хүн очдог хүн яадаг гэхээр ажил явдлын одоо тэр нөгөө оршуулах ёслол байгаа шүү дээ. Тэр ёслолыг хийж дуусчаад тэрнийхээ төлбөрийг төллөө гэсэндээ дахиад ард нь мөнгө үлдэх хэмжээний ийм олон хүмүүс очих тохиолдол байдаг. 조문객들이 없는 집은요, 그 장례 비용도 나오지 못해서 아주 어려움을 겪는 경우도 있습니다. Тэгээ босргээр харах юм бол нөгөө нэг одоо ажил явдал дээр нь хүн тун цөөхөн хүмүүс яадаг гэхээр юу тэр нөгөө нэг одоо дахиад илүү санхүүгийн хувьд ч гэсэн тий өшөө нөгөө мөнгөнд дутаад одоо тэр үйл явцын мөнгөнд дахиад ингээд мөнгө нэмэрлэх хэрэгтэй болоод ч юм уу ингэдэг тохиолдлууд байдаг. 그럴 때 이렇게 찾아와 주면은 얼마나 그 상주가 고맙게 생각을 하겠습니까? Тэгээ биднээс гэсэн магадгүй ах トゥ тийм байдалд орчихгүй гэдэг үүднээсээ тэр хүмүүсийн рүүгээ очиод ч юм уу тий очиод тэр ажил явдалд нь оролцоод ингэх нь ямар ингээд том тус болох вэ гэдэг бодож үзэх хэрэгтэй. 그렇게 욥의 친구들은 순수한 동기에서 욥을 방문했고 또 욥을 위로하기 위해서 많은 노력을 했습니다. За тий Йовын агуулга дахиад харах юм бол Йовын найз нар тий маш хол газраас тий хооронд ингээд ирсэн буюу цэвэр сэтгэлээрээ түүн дээр ирсэн. Тэгээ бас түүнийг тайвшруулахын төлөө их ингээд тодорхой хэмжээний зүтгэлийг гаргасан гэсэн. 우리도 이렇게 어려움 당하고 있는 사람 있으면은 못 본 채 하지 말고 찾아가서 위로해 주는 것이 좋습니다. За бид нэр одоо эргэн тойрны хүмүүсийг харах үед ямар нэгэн хэцүү зүйл тохиолдож байгаа тий хэцүү залмаа өөрөө явж байгаа ийм хүмүүсийг хэрвээ харах байна гэж сонсох юм бол та мэдхгүй царилаад өнгөрөхөөс илүүгээр очиод хамт үүрэлцээд хамт туслаад өгөх нь чухал байна. 욥의 친구들은 이렇게 욥이 어려움 당할 때 멀리서 이렇게 다 찾아와서 욥과 같이 있으면서 이렇게 욥을 위로해 주었습니다. Тэр энэ гурван ажлаач чинь ойроос биш гэсэн тий хол газраас ирсэн. Тэгээ хол газраас ирээд Йовыг ингээд тайвшруулж өгч. 물론 나중에 이제 쭉 욥기 보면은 뭐 그 욥의 친구들의 이제 변론이 많이 나오는데 욥에 대해서 비난하는 말도 나오고 정죄하는 말도 나옵니다. 하지만 이것은 순수하게 욥을 위로하기 위해서 온 것입니다. Мэдээж хэрэг цаашаа харах юм бол Йовын найз нарын талаар тий ингэж хэлсэн тэгж хэлсэн гэсэн агуулга дахиад гарч ирнэ. Гэхдээ хэдүүлээ яг одоогийн энэ агуулга дээр харах юм бол Йовын найз нар цэвэр сэтгэлээр түүнийг тайвшруулах гэж ирсэн гэдгийг харж байна. 나중에 이제 그 욥의 친구들이 하는 말들이 쭉 이제 욥기 후반절에 계속 기록돼 있지만은 대부분이 그겁니다. 욥 네가 하나님 앞에
죄를 졌기 때문에 이런 고난을 당하고 있다. 이렇게 말해요, 보통. Тэгээ цаашаа нь харах юм бол Йов номноос ингээд өсвөр рүүгээ хараад ирэхлээр Йовын найз нарын агуулга дахиад гарч ирж байгаа. Гэтэ тэд нарыг яг ингээд дүгнээд үзэх юм бол Йовын найз нар юу гэж үзэхлээр ямар нэгэн асуудал тохиолдсон гэвэл чи эзний өмнө гин буруу хийсэн л байж таараа да. Тэ гэсэн ийм л одоо мессежийг өгөх гэж хичээсэн хүмүүс байгаа. 그러나 욥이 당하고 있는 고난은 사실은 죄 때문에 온 고난이 아닙니다. Гэтэ яг үнэндээ Йовын одоо эдэлж байгаа энэ зовлонгууд нь болохоор чинь түүний гимээс болсон зүйл бол биш байсан. 이 욥의 친구들은 욥과 같은 그 신앙의 경지에 올라와 있지 않기 때문에 그 욥을 이해하지 못한 것입니다. За тэг Йовын найзуудын итгэлийн төвшинг харах юм бол Йовтай тэ зэрэгцүүц хэмжээний буюу илүү гүн суйрлагдаагүй байсан болохоор тэд нар болохоор энийг зүгээр л шийтгэл гэж батсан тийм. Йовын үйлдэл ойлгохгүйсэн. 이제 우리가 신앙생활하는 것도 결국은 자기 신앙의 그 수준 정도로 하는 것입니다. За тэгэхээр бид нар итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа үед яг тэгэхээр өөрийнхөө түвшнийхээ хэмжээнд ярьж хэлцдэг. 이제 믿음이 많이 자라나서 좀 더 깊은 진리를 많이 깨달은 사람은 그 수준에서 신앙생활 하는 것입니다. Тэгээд итгэл нь өсөөд тэ тодорхой хэмжээний гүн бат суулгагдаад ингээд ирсэн хүмүүс хэллээрээ бас яг тэр хэмжээгээрээ альва асуудал ханддаг. 그러나 믿음이 자라나지 못한 사람은 그 자라나지 못한 상태에서 그 정도밖에는 신앙생활을 못 합니다. Тэгэхээр нөгөө талаар эсрэгээр болохоор итгэл нь өсөөгүй тэ арай өсөөгүй байгаа хүмүүс яадаг гэхээр яг тэр хэмжээгээр асуудалд ханддаг бөгөөд яг тэр хэмжээгээр алхаад явдаг хүмүүс. 근데 문제는 신앙이 자라나지 못한 사람이 신앙이 썩 자라나서 좀 경지에 올라와 있는 사람을 비난한다는 것입니다. За гэхдээ асуудал нь юу юм гэхээр итгэл нь сайн одоо суулгагдаагүй хүмүүс эсрэгээрээ нөгөө итгэл нь тодорхой хэмжээний гүнзгий суулгагдсан хүмүүсийн тэдгээр үйлдэлүүдийг харахтаа тэднэр тэр гिचчилж эхэлдэг. 그렇게 신앙이 자라나지 못한 사람은 자기 그 수준으로는 그걸 이해를 못하는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол яагаад хийдэг гэхээр тэд нар итгэлийн хувьд одоо тодорхой хэмжээний өсөөгүй байгаа учраас ойлгож чадахгүй учраас хүмүүсийг шүүмжилж эхэлдэг. 그래서 우리가 이렇게 믿음이 많이 자라날 수 있도록 부지런히 하나님 말씀을 잘 배우고 신령한 진리를 깨달아야 됩니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн мөн ялгаа авахгүй эндээс харахтаа итгэл гэдэг зүйлийг өсгөх нь хичнээн чухал бай гэдгийг бас ингээ ойлгоод түүнийг түүн дээр анхаарах хэрэгтэй байна. 근데 누구나 이렇게 자기가 깨달은 대로 신앙생활하는 거예요. Хинч бай ямар ч хүн байсан гэсэн өөрийнхөө ойлголтын хэмжээгээр итгэлийн амьдралаар амьдардаг. 욥은 신앙이 경지가 많이 자라난 사람이었고 그 욥의 그 친구들은 욥만큼 신앙이 자라나지 못한 사람들이었습니다. Тэгэхээр яг тэрнтэй ялгаа авахгүй хүн өөрсдийнхөө итгэлийн хэмжээгээр амьдардагчлан Йов өөрийнхөө итгэлийн хэмжээгээр амьдарсан харин нөгөө найз нар тэр итгэлийн хэмжээг нь ойлгохгүй учраас өөрсдийнхөө дүгнэлт хийсэн гэсэн. 그러니까 그 세 친구들은 욥의 그 당한 그런 고난이라든가 이런 상태를 이해하지 못한 것입니다. Тэр найзууд нь болохоор Йовын авж байгаа тэр сахилгажуулалт тэр авж байгаа тэр нөхцөл байдлуудын талаар ойлгож чадахгүй байдаг. 근데 처음에는 위로해 주러 왔지만은 나중에 이제 쭉 욥기서를 보다 보면은 계속해서 욥에 대해서 비난하고 있는 것이 많이 나옵니다. Тэгээд эдгээр магадгүй эхлээд болохоор Йов тайвшруулах гэж ирж байгаа тийм. Тэгээд цаашаа Йов намайг хараад авах тусмаа гэхээр энэ найзуудын өөрсдийнх нь бодол одоо өөрсдийнх нь дүгнэлтүүд ингэ гарч эхэлнэ. 네, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. 10분 동안. За хэдлээ 10 минут амарч байгаа. 네. 자, 이제 3장을 하겠습니다. За бүгд одоо 3 дугаар бүлгээр орох чинь. 3장은 생일 저주입니다. За 3 дахь бүлгийн гарч нь болохоор төрсөн өдрөө хараасан гэсэн агуулга. 첫 번째 대지는 욥이 생일을 저주함 1절로 10절. За нэгдүгээр сэдв болохоор 1-ээс 10 дугаар ишлэл дээр байгаа Йов төрсөн өдрөө хараасан гэсэн агуулга. 두 번째는 욥이 출생을 탄식함. 탄식. 욥이 자기 난 나를 탄식했다는 거. 네네네.
Тэгээ хоёр дахь нь болохоор Йов өөрийнхөө одоо төрсөн үжилсэн Йов өөрийнхөө төрсөн өдрийг бас нөгөө нэг буруутгасан нь гэсэн үг тийм. Таньш. 태어난 것을 탄식했단 말이죠. 11절로 12절. 11, 12 дээр байгаа. 그다음에 세 번째는 욥이 출생 시에 죽었으면 좋았겠다고 함. За 3 дахь зүйл болохоор төрөх үедээ Йов өөрийгөө төрөх үедээ өгсөн бол гэж хэлсэн нь гэсэн. 13절로 19절. 13-аас 19 дэх ишлэл байгаа. 네 번째는 욥이 곤고를 인하여 죽기를 원함. За тэгээ дөрөвт нь болохоор Йов шаналлаасаа болоод өгөхийг хүсэмжлэн гэсэн хаална. 원 20절로 26절. Энэ болохоор 20-оос 26 дээр байна. 자, 그다음 그러면 첫 번째 보겠습니다. 욥이 생일을 저주함. За эхнийх нэг нь болохоор Йов төрсөн өдрөө хараас гэж байна. 욥기 3장을 보면요. 뭐 욥이 하나님께 막 대들고 반항하는 그런 듯한 말이 나옵니다. За энэ 3 дугаар бүлгийг харах юм бол Йов одоо бурхан руу хандаад тэг ингээд бухимдаж байгаа юм шиг тийм агуулгад харагдана. 그렇지만 그거는 죽을 만큼 고통스러운 상태를 호소하는 것입니다. Тэр болохоор чинь тэр үнэхээр нөгөө байцуулж чадахгүй те өөхөх хэмжээний тийм зовлонтой байгаа учраас тэрнийг одоо юугүй илэрхийлж байгаа утга гэж ойлгож байна. 뭐 욥이 이렇게 하나님을 원망하는 것이 아니라 자기가 지금 당하고 있는 그런 상태를 이렇게 호소하는 걸로 우리가 이해를 해야 됩니다. Тэгэхээр тэр нь болохоор Йов бурхан руу хандаад гомдлоод ууралж байгаа гэхээс илүүгээр те өөрийнхөө тэр байдлыг одоо юугүй тэгж илэрхийлж байгаа гэсэн утга. 욥의 고통이 너무 심하다는 것을 욥이 자기 입을 통해서 표현하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Йовын одоо тэр эзэлж байгаа зовлон тэр энэ нь үнэхээр одоо хэцүү байгаа гэдгийг Йов өөрийнхөө одоо хэлж байгаа гэсэн илэрхийлж байгаа. 그럼 1절로 3절을 한번 읽어보겠습니다. Тэгэхээр энэгээс 3 дугаар ишлэлээр орох гэж байна. 그 후에 욥이 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라. 욥이 말을 내어 가로되 나의 난날이 멸망하였더라면 나말을 베었다 하던 그 밤도 그러하였더라면. За тэг Йов нэгийг нэгээс 3-ыг харах юм бол ингэсэн. Үүний дараа Йов ам нээж төрсөн өдрөө харав. Тэгээд Йов сүнэг төрсөн өдөр минь хүү мэдлөө гэсэн шүнж сүнэг. 아멘. 그 욥이 이렇게 재난과 고통 속에 그 친구들과 7일 동안 침묵한 후에 이제 입을 열었습니다. Тэгээд Йов одоо харах юм бол тэр найзууд нь ирсэн те найзууд нь ирээд 7 өдөр 7 шөнө ингээд тэднэртэй ингээд байж байгаад тэрний дараад нь Йов одоо ам нээж. 이것은 오랫동안 깊이 기도한 후에 깨달은 것을 말하기 위한 것입니다. Өөрөөр хэлбэл энийг болохоор юу гэж үзэж байгаа гэхээр тэрээр удаан хугацааны турш ам нээлгүйгээр залбирж байгаа те залбирсныхаа дараа ойлгосон учраас тэрнийг одоо илэрхийлэхийн тулд ам нээсэн гэсэн утга гэж ойлгож болно. 자기의 생일을 저주했다는 것은 욥이 자기가 당하는 그 육신의 고통뿐만 아니라 하나님의 권고가 끊어진 것처럼 생각됐기 때문에 말한 것입니다. тэрээр одоо ингээд нөгөө өөрийнхөө төрсэн өдрийг харааж байгаагийн учир нь юу гэхээр тэрнийг харахаас одоо тэр өөрийнхөө илэрхийлэл буюу хэцүү байгаагаа хэлэхээс гадна энэ хүн буюу өөрийгөө энэ хүн ингээд эснээс таслагдчихлаа гэж ойлгосных байгаа. 그러나 그 고통의 그 유익을 깨닫지 못한 데서 나온 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Йов болохоор зовлонгийн учир шалтгаан гэдэг зүйлийг ойлгоогүй учраас ингэж хэлсэн гэж ойлгож байна.
시편 119편 71절 말씀에 보면은 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 율례를 배우게 되었나이다. 그랬습니다. Дуулал 119-ийн 71-ийг харах юм бол ингэж байгаа. Зовлон гэдэг зүйл нь надад ашиг тустай. Яагаад гэвэл түүгээр дамжуулаад би илүү одоо сайныг олох болно гэсэн ийм агуулга байгаа. 그러니까 하나님은 그 욥에게 그런 고난을 통해서 영적으로 유익을 주기 위해서 고난을 당하게 하셨다는 겁니다. Тэгээ Йов болохоор Йовд бурхан зовлон өгсөн шалтгаан болохоор чинь сүнслэг байдлын хувьд илүү түүнийг тустай байдал руу аваачихын тулд түүнд одоо эдгээр асуудлуудыг зөвшөөрсөн болон зүйл байгаа. 그래서 나의 낱날이 멸망하였더라면 또 나말을 베었다는 그 밤도 그러하였더라면 이렇게 말하고 있습니다. За тэгээ Йов харин сөнөг гэж хэлж байгаа. Миний одоо тэр төрсөн өдөр минь сөнөг хүү мэндэлсэн гэсэн шөнөөс сөнөг гэж хэлсэн. 낱날은 이제 욥이 태어난 날을 가리킵니다. Нэ нанна гэдэг төрсөн өдөр гэдэг болохоор чинь тэрээр мэндэлсэн өдөр гэсэн утга юм тий. 또 나말을 베었다 하던 그 밤은 욥이 이렇게 임신되던 날 밤을 가리킵니다. Харин уул нь энэ чинь ийм байгаа маань төрсөн өдөр гэдэг нь мэндэлсэн өдрийг хэлж байгаа бол хүү мэдлэг гэж хэлсэн тэр агуул төрсөн хүү мэдлэг гэж хэлсэн тэр үг нь болохоор чинь түүний мэндэлсэн өдөр. Харин төрсөн өдөр гэж хэлж байгаа болохоор чинь олдсон өдөр гэсэн утга юм. 이게 욥의 어머니가 욥을 이렇게 임신했던 그 날을 말하는 겁니다. Тэр өнөг Йовын ээж түүнийг олсон тэр өдрийг хэлсэн гэсэн үг. 그러니까 이 날이 저주를 받았다면 자기가 나지 않았을 것이고 극심한 고생을 하지 않았을 것이라는 뜻입니다. Яагаад тэгэхээр энэ өдрүүдийг яагаад ингэж хэлж байгаа гэвэл тэрвээ эдгээр ийм өдрүүд гэж байгаагүй байсан бол тэр хүн буюу Йов яг энэ амсж байгаа энэ зовлонго амсахгүй байхаасаа гэсэн утгаар хэлсэн. 여기서 우리가 한 가지 알아야 될 것은 욥이 자기 생일을 저주한 것은 하나님을 원망한 것이 아닙니다. За эндээс бид нэр анхаарах ёстой зүйл нь болохоор тэрээр өөрийнхөө төрсөн өдрийг ингээ харааж байгаа нь болохоор бурхныг одоо эсэргүүцэж байгаа ч юм уу те бурханд гомдолж байгаа гэсэн утга бол биш байгаа. 자기가 나지 않았으면 좋았을 것이라는 것을 그 심정을 말한 것입니다. Харин өөрийнхөө те би тэгээгүй байсан л ингэхгүй байхаас нь да гэсэн өөрийнхөө тэр сэтгэл зүйг илэрхийлж байгаа утга гэж ойлгож байна. 욥과 같이 믿음이 좋은 사람이 이렇게 하나님을 원망했을 리가 없습니다. Яагаад тэгэхээр Йовын хэмжээний итгэлийн түвшин гэх юм бол бурхныг түвшинт Йовын хэмжээний итгэлийн түвшинтэй хүн бол бурхан руу одоо гэж гомдолдог. 너무 고통이 심하니까 Хүү мэдлэгүүд нь болохоор төрсөн өдөр гэсэн мэндэлсэн өдөр гэсэн. Тэрний өмнөх нь хүү төрсөн өдөр гэдэг нь болохоор олсон өдөр. 욥이 너무 고통이 심하니까 그것을 자기의 그 심정을 표현한 것입니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор түүний тэр шанал нь маш илүү хүнд байсан учраас тэрээр одоо энэнийг тэрийгэ илэн гэж илэрхийлсэн гэсэн үг. 또 4절 말씀도 보세요. 그날이 캄캄하였더라면 하나님이 위에서 돌아보지 마셨더라면 빛도 그날을 비치지 말았더라면. За тэгээ 4-р эшлэлээр бас гэсэн харанхуйлаг тэр өдөр хэрвээ тэр өдөр харанхуй байсан бол гэж тэгээд дээр буй бурхан түүнийг бас хараагүй байсан бол тэр өдөр мөн гэрэлж гэрэлтээгүй байсан бол гэсэн утгаар ингэ хэлсэн байна. 그러니까 욥은 자신이 출생한 날을 저주했습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрээр ясалэрэ өөрийнхөө мэндэлсэн өдрийн талаар ингэ харааж байгаа тийм. 그날이 없었기를 바라는 마음에 사는 말입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр өдөр байхгүй байсан бол өдөд ингэхгүй байсан да гэсэн одоо ийм сэтгэлээр хэлсэн гэсэн үг. 그날이 캄캄하기를 바란 것은 너무나 자기 고통이 심하기 때문에 자기가 출생하지 않았더라면 좋았겠다 이렇게 생각한 것입니다. Тэр харанхуйлаг гэж хэлж байгаа тийм тэр нь болохоор тэр өдөр харанхуй байсан ч харанхуйсан ч болоосоо тэг хэрвээ
тэр өдөр харанхуулаад магадгүй би тэр өдөр төрөөгүй байсан бол өнөөдөр ийм зүйлийг үзэхгүй байхаасандаа гэсэн одоо ийм сэтгэлээр гарсан гэсэн. 그죠? 너무나 이제 고통이 심하니까 태어나지 않았더라면 이런 고통을 뭐 당하지 않았을 것이 아니겠습니까? Тэгээ маш хэцүү хэрэг хэцүү байсан болоод ингэж хэлж байгаа бол тий. 그래서 욥은 그 자기의 그 고통스러운 상황을 이렇게 말한 것입니다. Харин яв яг өөрийнхөө тэр зовлон тэр биелж байгаа тэр шаналлыг ингэж төрсөлсөн гэж байгаа тий. 그다음에 또 5절 보면요. 유암과 사망의 그늘이 그날을 자기 것이라 주장하였더라면 구름이 그 위에 덮였더라면 낮을 캄캄하게 하는 것이 그날을 두렵게 하였더라면 그랬습니다. 6-절 가지 정선이. 5절. 5-절 말씀. За харанхуйг харах юм 5 дээр харах юм л гэсэн тий. Харанхуй ба өвхлийн харанхуй түүнийг залгсан байсан бол үүл түүнийг бүрхэсэн байсан бол өдөр харанхуй болж тий өдөр нь харанхуй болж төгшүүлсэн бол гэж ингэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ пастрыг хэлж байгаа агуулгуудыг сонсох юм бол тэгсэн байсан бол ингэсэн байсан бол гэдэг дандаа бол ингэсэн бол гэсэн үгнүүд дандаа хамт олон явж байгаа. 여기 유암이라는 말은 그냥 깊은 흑암을 가리킵니다. Энэ харанхуй гэдэг нь болохоор чинь өвхлийн харанхуй гэсэн тий өвхлийн харанхуй гэхэлэр чинь гүн харанхуй гэсэн утга гүн ёроолгүй харанхуй гэсэн утга. 또 사망의 그늘은 사망의 세력을 가리킵니다. Эхний харанхуй гэдэг нь болохоор гүн харанхуй гэсэн утга бол хоёр дахь өвхлийн харанхуй гэдэг нь болохоор өвхлийн хүч гэсэн утгатай. 그래서 그 사망이 그날을 정복했었더라면 좋았을 뻔했다 그런 말입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр өдөр өвхөл ноёлсон бол гэсэн утгыг агуулж байгаа. 그리고 구름이 그 위에 덮였더라면 낮을 캄캄하게 하는 것이 그날을 두렵게 했더라면 그랬는데 За энэ дээр бас дахиад хэлсэн тийм үүл тэр өдрийг бүрхсэн байсан бол үүл түүнийг бүрхсэн байсан бол тэр өдөр богн харанхуй тэр өдрийг мөс харанхуй айлгсан бол гэж ингэж хэлсэн. 그러니까 그날에 밝은 빛이 없어지고 또 모든 활동이 없었더라면 좋았을 뻔했다라는 것입니다. За энэ 5 дээр агуулгууд болохоор чинь тэр өдөр те гэрэлтэй өдөр байхгүй те бүх зүйл ингээ одоо буруугаараа иргсэн байсан бол гэж боддог. 이것도 욥이 자기가 나지 않았더라면 좋았겠다는 뜻으로 말한 겁니다. Энэ болохоор ч ялгаа авахгүй мөн Йов одоо өөрөө хүн болоогүй байсан бол гэсэн утгыг агуулж байгаа. 사람이 그 어떤 질병으로 인해서 너무 그 통증이 심하고 너무 고통스러울 때는요. 보통 사람들은 다 차라리 죽었으면 좋겠다. 그렇게 말하기도 하지 않습니까? Хүмүүс ер нь альва нэг тийм маш хэцүү шаналл донд ороод ирэхлээр тэгдэг те. Ингэж яхаар бараг те. Ингэхгүй байсан бол дээрээс чинь ч тийм бараг өгцөн байсан бол гэт ингэж ярьдаг те хүмүүс ер нь. 뭐 고통이 심하지 않은 질병 같은 경우는 보통은 빨리 약을 먹든지 아니면 또 의사를 통해서 치료해서 빨리 나았으면 좋겠다 이렇게 생각합니다. Харин юу гэдэг бүрт шаналлал маш тийм хүнд хэлбэрт ороогүй тохиолдолд яадаг гэхээр за хурдан эмчлүүлчихье, хурдан эм уучих, хурдан эмчтэй уулзчихье, тэг хурдан эдгээчихье гэж ингэж болдог. 근데 욥은 지금 고통이 보통 심한 게 아니기 때문에 이런 너무 심한 고통이기 때문에 차라리 나지 않았으면 좋겠다. 뭐 그런 뜻으로 말한 거예요. Одоо харин энэ Йовын байдлыг харах юм бол энэ Йовын одоо эдэлж байгаа энэ шанал болохоор чинь чирийн нэг гэх юм уу те энэ шаналлууд бас өөр байсан учраас Йов юу гэж юм гэхээр бүр ингээд байцаж чадахгүй те тэгээд ингээд ястай хэрвээ ингэж төрөөгүйсэн бол гэж ингэж бодож байгаа гэсэн. 그러니까 그런 그 질병이라든가 그런 고통을 당해보지 않은 사람은 그걸 이해를 못하는 것입니다. Тэгээ ер нь бол яг энэ одоо Йовын байдлыг хэн ойлгохгүй гэхээр яг Йовын ийм хэцүү те байцаж чадахгүй ийм байдалд орсон хүн л ойлгоно гэхээс биш жирийн хүмүүс л ойлгохгүй. 아마도 욥이 당한 그런 고통을 현재 우리가 당한다면은 아마 욥과 같이 그런 믿음을 가지기가 어려울 것입니다. Магадгүй Йовын те одоо энэ авсан бүх асуудал зовлонгууд те одоо сонсож байгаа бид нар дээр ирсэн гэвэл бид нар ямар нөхцөл байдал гарах бол Йовын хэмжээний итгэлийг гаргаж чадуулаагүй болов. 그다음에 또 6절도 한번 보세요. 그 밤이
심한 어두움에 잡혔었더라면, 해의 날수 가운데 기쁨이 들지 말았었더라면, 달의 수에 들지 말았었더라면 그랬습니다. За 6 цааш нь харах юм бол гэсэн тийм түнэр харанхуй тэр шөнийг эзэлсэн байсан бол гэж байхгүй. Дараад нь жилийн өдрүүд донд тэр өдөр бас байхгүй байсан бол гэж. Тэр өдөр баясгүй байсан бол тэр нь саруудын тоонд ч ороогүй байсан бол гэж ингэж ярьсан. 여기도 욥이 자신의 잉태와 출생을 저주했습니다. Энэ дээр ч гэсэн бас ялгаа авахгүй Йов юу гэж хэлэхээр Йовыг Йов өөрөө олдсон өдөр болон мэндэлсэн өдрүүдээ мөн ингэж хараж. 해의 날수 가운데 기쁨이 되지 말았었더라면 그랬잖아요. Тэгээд энэ дээр үслээрээ тэр жилийн өдрүүд донд тэр өдөр нь баярлаагүй байсан бол гэж хэлсэн тийм. 여기 기쁨은 욥의 출생의 기쁨을 가리킵니다. За энэ дээр харж баясах гэдэг үг бааш тийм. Тэр нь болохоор Йов мэндэлсэн өдрийг хэлж байгаа гэсэн утга. 그런데 이것도 자기가 나지 않았었더라면 좋을 뻔했다. 그런 말입니다. Гэтэ энэ болохоор энэ ч гэсэндээ өөрөө төрөөгүй байсан бол сайн байсан сан гэсэн утга байгаа гэж. 보통은 아이가 출생하면 다들 기뻐하고 즐거워하지 않습니까? Яагаад гэвэл ер нь бол шинэ хүн мэдлэх үед бүх хүмүүс баярлдаг шүү дээ тийм. 아이 때는 뭐 다 누구나 예쁘잖아요. Тэгээ хүүхэд яг тэр бага насныхан балч тэр үед нь бол бүх хүмүүс хараад баярлдаг түүнийг хараад. 근데 참 특징이 하나 있어요. 신기하게. 그 우리나라 사람들은 아이를 낳으면은 엉덩이가 이렇게 푸르스름한 점이 있어요. Бүрэн 점요? 그 бүрэн 점 말씀하신 거예요? 아하. Тэгээ толгоос болохоор хүүхэд төрөх юм бол одоо юун дээр нь тийм ууцсан дээр юм уу өвсөн дээр ингээд бүх толгой ингээд байдаг. 그걸 몽고반점이라고 합니다. тэрийг болохоор солонгосчууд хэлэхээр Монгол толгой гэж хэлдэг. 그러니까 우리나라 사람들도 그냥 몽고 사람들하고 아마 같은 계통인 것 같아요. Тэгээ тэрнээс тэрийг харах юм бол манай солонгос болон Монгол хүмүүс нэг үндэстэн байсан юм шиг байгаа. 근데 한번 저도 확인해 보겠어요. 그 몽고 사람들도 아이 낳으면 엉덩이가 파란 점 있습니까? Тэгвэл би одоо бас ингэ танаас асууя гэж байхгүй. Монгол хүүхдүүд төрөхдөө ч гэсэн бас юм хөх толготой төрж гэнэ үү? 있어요? 그러니까 몽골 사람이나 한국 사람이나 같은 계통 같아요. 저거 тий. 요요요 Хөх толботой тэр. 그거 있어. Тийм. 아하. 네네. 맞습니다, 목사님. 근데 다른 나라 사람들은 있어요. 다른 나라 사람들은 그게 없어요. 네. 근데 өөр улсын хүмүүс бол тэр байдгүй гэж байна, тий. 인디안 저쪽으로도 있다고 들었는데요, 저는. 그러니까 이제 그 몽골 계통 사람들 같아 다 보통. 예. 여기서 많이 뭐 이렇게 나눠. Түүрх хүмүүс бас тэгэд төрдөг гэж сонссон шүү. Түүрхүүд. 터키 사람들도 그렇게 그런 반점이 있다고 들었대요. 얼굴들이 다 비슷하잖아요. 보면은. Тэгэхээр ямар ч нэг Монгол үндэстэн, Монгол цус энд таарсан тэрнээс үүдд магадгүй тийм хүмүүс л байдаг юм шиг байна. 예를 들어서 뭐 서양 사람들이나 뭐 소련이나 미국이나 뭐 영국이나 이런 사람들은 얼굴 모양이 다르잖아요. 그런 사람들은 그 반점이 없어요. За жишээлх юм бол одоо баруун Европын гэх юм уу, Орос гэх юм уу, Америк гэх юм уу, Англич гэх юм уу тийм хүмүүс бол байдаггүй гэсэн. 그 신기한 것은요. 제가 태국에 갔을 때에도 거기 보면은 태국에도 소수민족인 라후족이 있는데 라후족 아이도 보니까 정말 그 몽고 반점이 있더라고요. 어디 소수민족 중에 이름이 뭐라고요, 목사님? 라후. 라후. За пастораас нэг юм Таиланд руу нөгөө сайн мэдээний юунд явдаг гэжсэн баггүй. Сайн мэдээний үйлчлэлээр явдаг. Тэгээ тэнд болохоор жижиг үндэстэнгүүд байдаг гинэ. Тэгэнгүүт тэр үндэстэн донд болохоор Наху гэдэг нэг үндэстэн байдаг. Наху юу, Лаху юу. Тэр үндэстний хүүхдүүд бас төрөхдөө ийм хөх толботой төрдөг гэж хэлсэн юм. 그들은 얼굴도 우리와 비슷합니다. 근데 тэдний царайг харсан чинь адилхан байсан өөрсдөө. 뭐 일설에 의하면은 그 라우족이 우리나라 고구려의 후예라는 말이 있어요.
Лавху гэдэг тэр үндэс нь ингээ харах юм бол түүхээр нь харахлаарэ тэр хүмүүсийг болохоор Солонгосын одоо тэр дээр үеийн нэг байсан улс байгаа байхгүй л Когурьо гэдэг тэр улсын үр үндэс гэж хэлдэг гинэ. Өөрөөр хэлбэл Солонгосын нэг хэсэг хүмүүсийн үр удам гсаа гэж хэлдэг гинэ. 그러니까 뭐 몽골 사람이나 한국 사람이나 이렇게 다 비슷한 그런 것 같습니다. 다. Монголч бай Солонгосчууд те хоорондоо ингээд хөөгд явах юм бол адилхан юм шиг байна. 이 아이가 출생하면은 누구나 다 기뻐하고 그걸 축하하는데 지금 요분 너무 자기가 지금 고통을 당하고 있기 때문에 차라리 출생하지 않았더라면 좋았을 뻔했다 이렇게 말하고 있습니다. Тэг хүүхдүүд хүн ер нь одоо хүүхэд ер нь дөнгөж төрөх үед нь бүх хүмүүс баярлдаг. А гэхдээ Йов харин ясаа гэхээр бүр тэр шаналл дундаа ингээ те байж чадахгүй одоо ингээд одоо бидний хөрөлтийг хяналтаа алдаад тэр үед яаж вэ гэхээр төрөөгүй ч байсан болоосоо гэдэг ингэж ингээ хэлж байгаа. Баярлсан тэр өдрийг баярлал биш байгаасай гэж ингэж хэлсэн те. 또 달의 수에 들지 말았었더라면 그랬잖아요. 끄트머리쯤에. 6장. 6절. За тэгээд дараад нь харах юм бол тэр саруудад тэр өдрийн тоололч гэсэн бити байхгүй байсан бол гэж хэлж байгаа. 이게 출생한 날이 그날의 달력에서 아예 삭제되어서 자신이 출생되지 않았었더라면 좋았겠다. 이렇게 말한 겁니다. Тэр нь болохоор чинь одоо яг үгнийхээ дагуу буюу те он тоололт дээр жишээлх юм бол тэтэн сарын тэтэн гол тэр өдөр нь бүр ингээ байхгүй байгаасай гэж ингэж хэлсэн те. 이게 참 얼마나 고통이 심하면은 아예 자기가 출생한 그 달이 아예 없었으면 좋겠다 이렇게 말한 겁니다. Ингээд энэ хичнээн хүнд байсан болоод те тэр төрсөн он сараач гэсэн үртэл ингээд тийм он сар гэж байхгүй байсан байгаасай гэж ингэж хэлэх вэ те. 그런데 또 하나 더 물어볼 게 있어요. 궁금해서요. 한국 사람들 이렇게 뭐 띠를 중요했잖아요. 뭐 쥐띠, 소띠, 뭐 네네. 봄띠 이런 식인데 근데 혹시 몽골에도 그런 띠를 따지나요? 네네. Ингэнэ нөгөө пастор за би бас нэг зүйл авалмаар байгаа маа гэж. Солонгосуудад болохоор ийм нөө жилүүд байдаг шээ те нэг одоо хулган жил үхэр жил гингээ байдаг. Монголчууд ч бас ялгаагүй тийм жил байдгүй. Та нараас юм жилээр ингээд нөгөө тоолол бас хийдгүү. 뭐 12지간이라고 그러잖아. 12동물을 이제 해가지고서. 네네. 우리는 또 солонгос 12 жил гэж байдаг. Наад хэдэн жил гэдэг вэ? бас 12 жил байна. 그래서 보통 Тэгээ 이제 우리도 12개 12개. 줄 먹어주세요. 예, 그러니까 노인들은 보통 뭐 내가 뭐 지금은 뱀디거든요. 뱀디. 예, 그렇죠. 예. 올해는 뱀디. 나는 한국도 쥐띠다, 뱀디인가요? 다 있죠. 나는 쥐띠다, 뭐 닭띠다, 소띠다 이런 식으로 이제 보통 말하는 거예요. 이제 자기 네. 나이 말하는 지금 올해 2025년에는 올해가 무슨 올해 2025년에는 뱀디거든요. 잠깐만요. 올해가 무슨 중국도 뱀디인가요? 뱀띠네요, 올해가. 응. 맞아. 그것도 잘 모르고 있었는데. Одоо нэг Монголд бол Монгол тоолоор л одоо 2025 он бол биш могоо жил байгаа байхгүй тэгэхээр Солонгос ч гэсэн ямар Солонгосоос адилхан могоо жил өгсөн чинь тийм байна могоо жил юм байна. 그래서 이제 나이를 물어보면 보통 막 1살, 2살 막 틀리잖아요. 그러니까 이제 보통 그냥 띠로 물어보는 거예요. 무슨 띠냐, 뭐 닭띠냐, 소띠냐 이런 식으로 물어보는 거예요. Тэгээ хүмүүс тэгдэг гэдэг насыг асуухтаа чи хэдэн настай вэ гэж асуухлаар хүмүүс янз бүр насаа хэлдэг болохоор зөвхөн шууд ямар жилтэй вэ гэж асуудаг гинэ. 이게 참 그런 면에서는 문화가 비슷하네요. Энэ байдлыг одоо яг энэ байдлыг харах юм бол Монгол Солонгос хоёрын соёл бас жоохон төстэй юм байна те. 사실 어떤 면에서 보면 우리 신앙적인 면에서 보면은 이게 뭐 썩 그렇게 뭐 그 띠로 따지는 것은 뭐 바람직하지 않을 것 같습니다. Тэгээ мэдээж яг нэг сэтгэлийн хувьд ярих юм бол те заавал тийм жилтэй ийм жилтэй гэдэг нэг одоо анхаарал байх зүйл бол биш л байх л та. 그다음 7절 말씀 보겠습니다. 그 밤이 적막하였었더라면 그 가운데서 즐거운 소리가 일어나지 말았었더라면. За 7 гэсэн тийм ээ тэр шөн үрч үгүй баярын уухайч үгүй байсан бол гэсэн. 이게 그 밤은 바로 욥이 잉태되던 날 밤을 말하는 겁니다. За энэ дээр хэлж тэр шөн гэдэг нь болохоор чинь Йовын олдсон шөн тий. 이 적막했었더라미란 뜻은
욥이 아예 잉태주지 않았었더라면 더 좋았겠다 그런 말입니다. За энэ баярын уухайчгүй байсан бол гэдэг нь болохоор Йов одоо юу хүн бүрэлдээгүй байсан бол гэсэн утга байна тий. 또 그 가운데 즐거운 소리가 일어나지 말았었더라면 그 말도 같은 뜻입니다. За энэ одоо тэн дээр баярын уухай тий сонсогдоогүй байсан бол гэдэг нь ч гэсэндээ ялгаахгүй яг ижлэхүү үг байгаа. тэрээр бүрэлдээгүй байсан бол гэсэн юм уу вэ? 이게 욥이 출생하지 않았었더라면 좋았겠다 하는 뜻으로 말한 겁니다. За тэрээр нэг талаараа харах юм бол одоо дахин Йов төрөөгүй байсан бэл гэсэн утгыг ярьж байна тий. 근데 보통 남자아이가 태어나면 다들 좋아합니다. 뭐 한국 사람들도 이렇게 남아 선호 사상이 있어서 남자가 태어나면 좋아해요. 뭐 몽골 사람들도 그런가요? Ер нь бол ингээд хүүхэд төрөхөд чинь ялангуяа эрэгтэй хүүхэд төрөх юм бол хүмүүс их баярлдаг гэж байхгүй. Солонгост бас тэглэг тэгэхээр Монголд бас тэгдэг үү? Нэ? 뭐가 봐요. 여자들이 시집 와가지고서 첫 아이를 남자아이를 낳으면 다 좋아해요. Тэгэхээр Солонгост эмэгтэйчүүд ингээд хүнтэй суугаад хүү төрүүлэх юм бол их дуртай. 지금도 그래요, 목사님? 조금 많이 지금은 많이 이제 바뀌었는데 옛날 어떤 식으로 어르신들은 있었죠? 옛날 어르신들은 남자아이를 낳아야 대를 이어가기 때문에 그래서 남자를 낳아야 든든하게 생각하는 거예요. Тэгээ өмнө нь болохоор хүү төрүүлсний дараа голомт цалхан гэж үздэг байсан болохоор одоо тэр настай хүмүүс ч хүү төрүүлэхийг их үздэг байсан. Одоо бол гэхдээ өөрчлөгдөж байгаа. 이게 육신의 계대를 이어가는 것을 상당히 중요하게 여겼던 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол дээр үед хүмүүс одоо нэг махбодын тэг цусан холбоо гэдэг зүйлийг авч явах тэр нөгөө нэг удам залгах гэдгийг их чухал тооцдог байсан гэдэг бид нэр бас харж байна. 성경에도 보면 남자를 통해서 이렇게 계대를 쭉 이어가잖아요. Тэгээ Библиэлд ч гэсэн бас ялгаахгүй тэр удам гэдэг зүйл чинь эрэгтэй хүнээ дагаж явдаг тий тоологддог. 뭐 가령 아브라함 또 이삭, 야곱, 뭐 이렇게 유다 이런 식으로 이렇게 남자를 통해서 이어갑니다. Тэгээ яг ингээ харах юм бол итгэлийн өгдөд ч гэсэн Авраам, Исаак, Яаков гэх тий Йосеф гэдэг ингээ явж байгаа. 그런데 제가 생각할 때는 그 육신의 계대보다는 신앙의 계대를 이어가는 것이 더 중요하다고 봅니다. Гэтэ яг ингээ харах юм бол пастор гэж боддог гинэ өөрөө болохоор мэдээч хэрэг үр удам гэдэг зүйл бол чухал. Гэхдээ энэ ах бодын удам гэхээс илүүгээр итгэлийн удам гэдэг зүйл нь илүү чухал байхаа гэж боддог. 옛날 어른들은 딸만 낳고 아들을 낳지 못하면 뭐 자기 집 손이 끊어졌다, 계대가 끊어졌다 해서 막 통곡을 하고 그랬어요. Тэгээ дээр одоо настай хүмүүс юу гэдэг гэхээр магадгүй хүүхэд төрсөн ч гэсэндээ хүү төрөхгүй дан октод төрөөд ах мөлөө үздэг гэсэн гэхээр удам тасрах нэ гэдэг энийг маш нөө ноцтой асуудал гэж үздэг гэсэн. 심지어 그 계대를 이어가기 위해서 양자를 드리기도 했습니다. 양자 아시죠? 그 양자는 그거죠. 양자는 뭐 동생이 낳은 아들이나 이런 걸 데려다가 자기 아들로 삼는 거예요. 네네네. 아하. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр утгаар яадаг гэхээр удам залгахгүй, удмыг заавал залгуулах ёстой гэдэг үүднээс яадаг гэхээр одоо нөгөө ах дүүгийнхээ хөвгүүдийг өргөж авдаг тохиолдол байсан. 성경에도 보면은 형이 만약에 아들을 낳지 못하면은 그 계대계승법이라고 그래서 동생이 그 형수에게 들어가서 그 아들 낳지 못하고 죽었을 경우에 동생이 형수에게서 아이를 낳아서 그 첫 번째 아들을 그 형의 아들로 삼으라는 게 있습니다. Тэгээ Библиэлд ч гэсэн бас тийм байж байгаа. Ах トゥ байж байгаад ах нь үр хөвгтгөө өнгөрлөө гэж бодоход чинь одоо тэр дүү нь ахынхаа эхнэр дээр ороод тэгээ эхнэр нь жирэмслээд хүү төрүүлэх юм бол тэр хүүг ахынх нь хүү гэж үздэг гэсэн гэж. 자, 이것은 계대를 이어가기 위해서 만든 제도입니다. За эдгээр зүйлүүд нь юу гэхээр махбодын удам гэдэг зүйлийг тий залгуулах төлөө хийж байгаа зүйл байгаа. 그러나 우리나라 같은 경우 보면요, 요즘 젊은 사람들은요, 생각이 많이 바뀌었습니다. Одоо харах юм бол залуу хүмүүсийн бодол маш их өөрчлөгдсөн байна. 아들보다는 오히려 딸을 더 좋아해요, 이제는. Тэгээ одоо эсрэгээр нь баг хүү гэхслэгээр охинд илүү дуртай болсон байна. 딸이 아들보다 더 부모에게 잘하기 때문입니다. Яагаад гэхээр
охтууд те илүүгээр нөгөө хүүгүүдээс илүүгээр эцэг эхтэй одоо сайн хандаж илүү эргэж тойрч ингэж өгч байгаа учраас 그래서 아들 만난 아들하고 딸 난 사람은 동메달 아니 딸 뭐야 잘 모르겠네. 그 딸 만난 사람은 금메달이라고 그러고요. 아들 만난 사람은요 뭐라고 말하면 목메달이라고 그래요. 은메달이야? 가만 내가 설명을 해드릴게요. 딸만 둘라면 금메달이라고 그랬지. 아, 좋다 이거. 딸 둘이면 금메달. 네, 금메달. 네. 그리고요? 아들 둘이면? 아들하고 딸하고 둘라면 은메달. 아들 딸이면 그래? 은메달. 네. 근데 아들만 둘난 사람이 있어요. 아들만 둘. 이거는 목메달이라고 그래요. 보통 목메달. 왜 목메달이라고 하냐면은 아들들이 부모를 잘 섬기지 않기 때문에 부모가 큰아들한테 가도 안 모시고 작은아들한테 가도 안 모시고 하니까 이 부모가 갈 곳이 없으니까 불행하지만 목매달아 죽는 거예요. 그래서 목매달아. 진짜 비참한 일이죠. 그냥 네, 아까 웃음의 소리를 하는 거예요. зүгээр одоо нэг юм 실제로 그런 건 아니죠. ийм зүйлээр ярих юм бол хүмүүс тэгж ясдаг гэнэ хоорондоо хүүхдүүд төрүүлээ гэхэд хоёр охинтой гэх юм бол алтын медальтай хүн байна гэж боддог гэдэг гинэ. Тэгээд нэг хүн нэг охинтой гэх юм бол мөнгөн медальтай хүн байна гэж үздэг гинэ. Гэсэн чинь за тэгвэл хоёр хүүтэй хүнийг юу гэдэг вэ гэсэн чинь одоо нэг хоёр хүүтэй гэсэн чинь хүзөө медаль зүгээр хүзөөний медаль ингэрийн зөвлөл гэж үздэг гинэ. Тэгээ ягаад тэгэхээр тэр бол нэг ягаад тэгэхээр хүүгүүд дээр очсон ч гэсэндээ тэр нь дараад нь шагнал байхгүй боيو том дээр очсон ч ялгаагүй баг дээр очсон ч ялгаагүй хүүгүүд нэг асрахгүй гэдэг үгнээс ингэж хэлдэг гинэ. Хүмүүс зөвхөн тоглоом болоос хийж ярьдаг гинэ. 이거 뭐 사실이 그렇다는 게 아니라 그냥 유머스럽게 하는 말이거든요. Энэ бол үнэн зүйл гэсэн бол биш зүгээр л 그 부모들이 이제 나이 먹어서 큰아들한테 가면 왜 나만 아들이냐 작은 아들한테 가라. 그러면 또 작은 아들한테 가면은 왜 형님 놔두고 나한테 왔느냐. 서로 떠맡기다 보니까 갈 곳이 없는 거예요, 부모들이. 그러다 보니까 그런 말이 나온 겁니다. яг нь нас яваад ирэхлээрээ одоо тэр жишээлбэл том хүүгэнд очлоо гэж чинь том хүү чинь тусгай нь өөр тусгаарлсан өөр зүйл өөр одоо нэг гэр бүлийг аваа явуулчихаа гэдэг утгаараа тэр хүн одоо юу гэдгийг дүүгэх рүү яв гэдэг ч юм уу дүүгэх нь очиж баг дээр очиж баг дээр очиход та том дээр очиж гэдэг ч юм уу ингээд нөө очих газар олдохгүй гэж үздэг гинэ. 옛날에는 자녀들이 부모를 모시고 살았지만 지금 오늘날 현대 사회에서는요. 부모하고 다 떨어져 삽니다. 같이 살질 않아요. Тэгээ дээр үед бас нэг эцэг эхчүүдтэйгээ хамт амьдардаг гэсэн. Гэтэ одоо болохоор бас их тийм биш болцсон. Одоо айл нь хамт амьдрах ингээ хамт амьдрахгүй гэж үздэг. 오히려 부모들도 자녀들과 같이 사는 걸 불편해합니다. Тэгээ тэр нь болохоор хүүхдүүд нь ч гэсэн ээж автайгаа хамт амьдрахыг одоо тухгүй гэж үздэг бол эсрэг эцэг эхчүүд нь ч гэсэндээ хүүхдүүдтэйгээ хамт амьдрахыг тухгүй гэж үзэж байгаа. 그래서 나이 먹어서 절대로 자식들 집에 가 살지 말라고 합니다. Тэгээ хоорондоо яадаг гэхээр юу гэж яддаг гэхээр болж игэл нас яваад ирэхлээр хүүхдүүдийнхээ гэрэл амьдрахгүй юмсан гэж ингэж ярьцгаадаг гэж. 불편하고 또 구박받을 수가 있기 때문입니다. Та тэгээ хоорондоо магадгүй тухгүй тэгээд бас үл ойлголцолгооч магадгүй гэж үснэ. 근데 딸들은 아주 아들들보다 더 부모에게 잘하는 면이 있어요. Харин охидын хувьд болохоор чинь илүүгээр хүүгүүдээс утгамд арай өөр байх тохиолдол байдаг. 저는 이제 아들 둘에 딸 하나 낳았는데 있습니다. Тэгээ пастор болохоор хоёр хүн нэг охинтой гинэ. 근데 저희 집 같은 경우도 딸이 참 잘해요. 시집갑니다. Тэгээ одоо хэн пастрын болохоор охин нь илүү ингээд үргэлж одоо сайн хийж өгдөг. 네, 우리 큰아들도 이제 목사인데 큰아들 딸을 둘 낳았어요. Том хүн болохоор пастор гинэ. Тэгээ энэ пастор хүн болохоор хоёр охинтой. 원래 큰아들은 처음부터 자기는 딸을 원한다고 이렇게 하더니 정말로 딸만 둘 낳았어요. Тэгээ пастор болохоор том хүн болохоор тэгчихсэн анх одоо хүүхэд төрүүлэхээс өмнө л би охинтой болмоор гэдэг байсан. Тэгээ тэр хоёр охинтой болсон. 아주 좋아합니다.
Тэгээд маш ингээд дуртай хайртай байдаг охтуудаа. 근데 확실히 딸들이 부모를 좀 위하는 마음이 있고 또 부모에게 잘하는 게 있어요. Тэг яг ингээ охин хүүхдүүд гэдэг бол өөрсдөө эцэг эхчүүд рүүгээ хандсан ээж аавгаа гэсэн сэтгэлтэй юм шиг байгаад байгаа юм. 물론 아들도 부모에게 잘하는 사람도 많이 있습니다. 다 그런 건 Тэг 아니고. мэдээч хэрэг хөвгүүд бүгдээрээ тийм гэсэн утга шөвгүүд дундаас ирсэндээ ээж аавдаа сайн ханддаг хүмүүсээс байдаг. 근데 뭐 이제 뭐 다 어느 나라도 비슷하겠지만은 아이들을 음. 많이 낳지 않는 시대가 돼가지고서 한국도 아이를 많이 낳지 않습니다. Тэгээ одоо яг ингээд мэдээч хэрэг дэлхийд даяараа ийм асуудал өрнөж байна л да. Ямар асуудал гэхээр хичнээн хүүхдүүд ингээд хөөрхөн боловч болж игэл ингээд төрөхгүй байх гэсэн ийм одоо урсгал орж ирж байна. 이게 Солонгост ч гэсэн. 세계에서 아이를 제일 적게 낳는 국가가 됐습니다. 한국이. Тэгээ Солонгос одоо нөгөө ийм статистик үзүүлэлт гэж байдаг шүү дээ. Тэрнээс харах юм бол хүүхэд хамгийн бага төрүүлж байгаа улс гэдгээр Солонгос тодорсон. 이게 평균 한 명밖에 안 돼요. 아이 낳는 게 평균. Тэгээ дунджаар нэг л хүүхэд ингэ төрүүлж байгаа. 그러다 보니까 이제 앞으로 미래 세대가 자꾸 줄어들어서 걱정입니다. Тэгээ эндээс харахаар яаж гэхээр ирээдүйн одоо хүн амын тий ирээдүйн хойч үе гэдэг үг маань үргэлж яг багасж байгаа гарахтаа жоохон санаа зовж байгаа. 요즘에 몽골 분들은 뭐 어떻게 몇씩이나 나요, 평균? Одоо ер нь монголчууд дунджаар хэдэн хүүхэдтэй байдаг вэ? Дунджаар 젊은 사람들이. залуу хүмүүс ялангуяа 둘 낳나요? 둘? 셋? хоёр 셋? 셋 넷? гур баг тий 2 3. Гэхдээ зарим нь одоо бүр олон төрүүлдэг болсон юм шиг. Бүр олон 6 мургаа жоохон хүүхэд 6 мургаа хүүхэд. Би дөнгөж 20 24 5 хүмүүс чинь 6 хүүхэд мөнгө та хийнэг 2 гэж байгаа. 근데 8 요즘 젊은 хүүхэдтэй өмнөж байгаад. 어떤 요즘 젊은 애들은 여러 가지인데 대부분 둘, 셋이었거든요. 근데 요즘 애들은 한 20, 예를 들면 24살인데 애 6을 낳은 경우도 있대요. 오, 대단하네요. 옛날 우리나라는 셋을 낳으면은 다자녀라고 그래서 정부에서 혜택을 많이 줬어요. 근데 셋은 고사하고 이제 둘도 안 나니까 이제 2명만 낳아도 혜택을 많이 줍니다. 그래도 안 나요. 또 урд нь болохоор солонгосод одоо 3 хүүхэдтэй болох юм бол 3 хүүхэдтэй болох юм бол альва хөнгөлөлтүүд рүү шууд хамаардаг гэсэн баггүй. Тэгээ нийгмийн хөнгөлөлтүүд рүү тэгсэн чинь одоо болохоор нөгөө 3 хүүхэд гаргахгүй болоод ирэнгүүт нь сүүлдээ нэг хүүхдийнхээ дог 2 гэж толсон гинэ. Тэгсэн ч гэсэндээ 2 хүүхэдтэй сайн ингээд сайн хүүхдүүд 2 хүүхэдтэй айлууд бас тийм их биш байгаа гинэ. 제가 한 30여 년 전에 우리 셋째 낳을 때만 해도 우리나라에서는 세자녀한테는 혜택을 안 줬어요. 30-аад жилийн өмнө пастор 3 дахь хүүхдэд төрүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр 30-аад жилийн өмнө тэг 3 хүүхдэд төрүүлэхэд юу энэ 3 хүүхдэдтэй гэд ямар нэг тэтгэлэгч юм уу тийм зүйлд хамруулдаггүй байсан гинэ. 국가에서도 둘만 낳아서 잘 기르라고 그랬습니다. Гэтэ одоо болохоор улсаас ирсэн тэр 2 хүүхэд төрүүлэх юм бол тэтгэлгүүд янз бүрийн тэтгэлгүүдэд хамруулъя гэдэг ингэж байгаа. 그런데 이제는 아이들 안 나니까 뭐 이제 나라고 그래도 낳질 않는 시대가 됐어요. Одоо харин бүр төрөөчээ гэж ахтсад төрөхгүй тийм ийм үе хийхсэж байгаа. 병원에 가면 이제 건강보험 혜택이 있어서 병원비를 싸게 내는 것인데 제가 우리 셋째 낳을 때만 해도 셋째 아이한테는 그 의료보험 혜택을 주질 않았습니다. Тэгээ одоо болохоор эрүүл мэндийн даатгал гэдэг зүйл маш сайн хөгжөөд илүү их ингээд нэг янз бүрийн хөнгөлөлтүүд авдаг болсон. Харин пастрын үед болохоор 30-аад жилийн өмнө төрөхөд яаж гэсэн гэхээр тийм даатгал гэдэг зүйл бас байхгүй байсан гинэ. 3 дахь төрлөө гэдэг даатгалд хамруулдаг байсан. 그 당시 정부에서는 아이를 못 낳게 했어요. Тухайн үед бүр яаж гэсэн гэхээр битгий төрөөдэй гэж хэлсэн гинэ. Тийм үеэс. 앞을 내다보지 못한 겁니다. Гэхдээ одоо харах юм бол одоо ирээдүйн тухайн үедээ
тэгж хоригдж исэн хүмүүс чинь ирээдүгөө бодоогүй байсан хүмүүс байгаа байна гэсэн үг тийм. 저 같은 경우는 셋째 낳을 때 서름을 많이 당했습니다. Тэгээ пастороос 3 дахь хүрэх үедээ хүмүүсээс олон янзын өгнүүд авч ирсэн гэнэ. 지금은 근데 나락에도 낯을 않는 그런 시대가 됐어요. Гэтэ одоо харин эсрэгээр нь те төрөөчээ гэдэг байгаа. Тэгээ төрөөчээ гэдэг ийм хүсэлтүүд их нийгэмд их ирсэн. Гэтэ хүмүүс эсрэгээр нь түүнийг төрөхгүй гэдэг рүү орсон ийм үе байна. 이게 남자아이를 낳으면 다들 이렇게 집안이 즐거워했었는데 지금 욥 같은 경우는 오히려 이것이 더참 안타깝다는 말입니다. За тэгэхээр одоо харах юм бол саяны энэ агуулгуудыг харахаар хүү хөвгөт төрүүлэх юм бол те нэлээ одоо тэр удам дамжихад ч гэсэндээ маш чухал нөлөөтэй гэж үзэжсэн бол Йовын хувьд ингээд харахаар чинь Йов чинь эсрэгээр нэг өөрийнхөө те төрсөн өдрийг ингээд харааж байгаа талаар хэлээ энэ агуулгуудаар гарч байгаа. 차라리 임신하지 않았으면 좋았을 것이다 이렇게 말한 겁니다. Тэгээ бүр эсрэгээр нь олдоогүй байсан ч болоосоо гэдэг ингээд хэлж байгаа. Тэгээ өөрийгөө. 그다음 8절 보겠습니다. 나를 저주하던 자 곧 큰 악어를 격동시키기에 익숙한 자가 그 밤을 저주하였었더라면 그런 말했습니다. За тэгээд юм дээр харсан бол юуны 3:8-ыг харах юм бол тэгсэнтэй Левиатаныг сэрэгч өдрийг хараагч нар түүнийг хараагаа гэж хэлсэн. 근데 그 고대 근동 신화에 그런 신화가 있는데 머리가 7개 달린 바다 괴물인 니워야단이라는 게 있는데 그게 태양을 막 삼켜서 일식을 일으킨다. 그게 맞는 말은 아니에요. 그래서 그 괴물을 이용해서 나를 저주했다고 그렇게 말합니다. Окей. Энэ Левиатан гэдэг нь болохоор тэр дээр үед байдаг одоо биднийхээр домогт байдаг ийм далайн ийм мангас байгаа хгүй юу? Тэгээ энэ мангас болохоор 7 толгойтой гэж үздэг. Тэгээ энэ 7 толгойтой энэ мангастай холбоотой ямар яриа байдаг гэхээр энэ 7 толгойтой мангас нарыг залгсан гэдэг ийм яриа байдаг гинэ. Тэгсэн чинь Йов гэсэлэр тэр мангас нь тэр нараа залгсан ч байсан болоосой гэсэн утгаар хэлж байгаа. 그러니까 그 바다 괴물인 니워야단이 나를 저주했으면은 좋았었겠다 하는 뜻으로 말을 한 건데. Тэр Левиатан болохоор тэр өдрийг ингээ хараасан байгаасаа хараасан ч болоосай гэж хэлсэн л доо. 욥은 믿음 있는 사람이기 때문에 절대로 그런 미신을 믿었을 리가 없습니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор чинь юу гэж юм гэхээр одоо юу гэх үнэхээр тийм луу байсан гэдэг ч юм уу те ингэж бол тэр итгээгүй байх ягаад гэхээр тэр итгэлийн хүн байсан учраас те тэр луу байгаа тэрийг ингэсэй гэж үзег байх. 그 일식이 일어나는 것은 왜 달이 이렇게 태양을 가려서 일어나는 거잖아요. 그죠? Тэгэхээр тэрэн дээр болохоор яаж гэхээр юу одоо нөгөө тийм юу гэж яддаг штэ өдөр хэрсэн нар хэрсэн гэж байдаг шүү дээ тийм ээ. Нар хэрсдэгтэй яадаг вүлээ? Үнэхээр тэр хүмүүс ихээр тэр Левиатан гарч ирээд нарыг залгсан учраас хэрсдэггүй. Тэр зүгээр нар болгон сарны ингээд сүүдэр тусаад хэрсдэг шүү дээ тийм. 이게 이제 태양이 있으면 달이 이렇게 가다가 이게 딱 멈추니까 그 해가 잠깐 어두워지잖아요. 그 아시죠? 네네네. Тэгэхээр нөгөө тэр чинь нар болоо сарны байдлаар нэг шугамд ороод тий ингээд ирэхлээрэ жоохон харанхуулдаг шүү дээ тийм ээ нар. 그걸 갖다가 이제 고대 근동 사람들은 무식하기 때문에 그걸 무슨 큰 뱀이 그걸 막 이렇게 그 해를 삼켰기 때문에 이렇게 말하는 거예요. Тэгээ итгэж биш хүмүүс одоо ямар яриад байдаг гэхээр нар хэрсэн гэдгийг мэдэхгүй учраас тэр одоо маш тийм том луу эсвэл том могой тий тэр юуг нарыг залгичлаа гэж үздэг. Ийм яриа байдаг. 그러나 여기서 말하는 나를 저주하는 분은 바로 하나님입니다. За гэхдээ энэ дээр харж байгаа тэр өдрийг хараач гэж хэлж байгаа нь болохоор чинь тий. Энэ бол бурхан гэсэн үг шүү дээ. 이것은 하나님께서 욥의 생일을 저주해서 그날이 없어서 욥 자신이 나지 않았으면은 좋았을 뻔했다 그런 뜻으로 말한 겁니다. За энэ дээр болохоор хоёр янзын утга гарч байна. Нэг нь болохоор Левиатан гэсэн тийм нөгөөт нь болохоор өдрийг хараагч гэмтэй эднэр гэсэн бааз тэрний өдрийг хараагч гэдэг нь болохоор бурхныг хэлж байгаа буюу Йов гэсэлэрээ за хинэнч байсан хамаагүй тэр өдрийг хараачихсан байсан бол гэсэн утгаар хэлж байгаа.
또 9절에 보면 그 밤에 새벽별들이 어두웠더라면 그 밤이 광명을 발할지라도 얻지 못하며 동틈을 보지 못하였더라면 좋았을 것을 그랬어요. За 9 дээр харах юм бол гэсэнтэй үдшийн бүрийд түүний одод бүхэг буюу үдшийн бүрийд од гэдэг зүйл байхгүй байсан бол хүлээсэн гэрэл нь эс ирсэн бол өөрийн гэгээ эс үдсэн бол гэж хэлсэн. 이거는 이제 그 아침이 오지 않았었더라면 좋았을 뻔했다 그런 뜻으로 말한 겁니다. За энэ агуулга болохоор өглөө болоогүй байсансан бол гэсэн утгаар хэлж байгаа гэсэн үг. 그러니까 욥은 아마 이렇게 아침에 출생한 것 같습니다. Яв эндээс харах юм бол магадгүй тэрээр өглөө төрсөн, өглөө мэндэлсэн бололтой. 이것도 욥이 자기가 출생하지 않았더라면 좋을 뻔했다는 뜻으로 말한 겁니다. За энэ агуулгач гэсэн мөн ялгаа ахгүй те. Яв өөрөө төрөөгүй байсансан бол гэсэн утгаар хэлж байгаа гэсэн үг байна. 또 10절에 보면은 이는 내 모태의 문을 닫지 아니하였고 내 눈으로 환난을 보지 않도록 하지 아니하였음이로구나 그랬습니다. За тэгэхээр 10 дээр үсгэлээр учир нь эхийн минь хэвлийн амийг тэр өдөр эс хаажээ. Ил нүднээс минь зовлон үл нуужээ гэж хэлсэн. 이게 처음에는 태어나지 않았었더라면 좋았을 것이라고 하면서 생일을 저주했습니다. За эхний удаа болохоор тэрээр эхний сэдв тэр яаж юм гэхээр тэрээр төрсөн өдрүүдээ ингээд тараасан те би төрөөгүй байсан болоосоо гэж хараасан. 근데 이번에는 어머니가 자기를 낳을 때에 그 모태의 문을 닫았더라면 자기가 나지 않았을 것이다. За одоо хоёр дахь нь болохоор юу гэж хэлэхээр энэ 10-аас эхлээд юу гэж хэлэхээр ээж маань хэвлээ гэсэн те ээж маань хэвлээ хаалга хаачихсан байсан бол би төрөхгүй байхсан да гэж хэлж байгаа гэсэн. 그러니까 자기가 나지 않았으면은 환난을 보지 않았을 것이라고 자신의 출생을 탄식한 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хэрвээ тэр хаалга хаачихсан байсан бол би ийм зовлон үзэхгүй байх байсан шүү дээ гэж ингэж хэлж байгаа утга байна. 그러니까 얼마나 고통이 심하면은 어머니가 나를 낳지 않았더라면은 내가 이 고통을 당하지 않았을 것이 아니겠느냐 이제 그런 말이에요. Тэгээ энэ асуудал нь тэг явын байдал нь хичнээн хүнд байсан учраас тэг би төрөөшгүй байсан бололтой ба гэж хэлсэн байх вэ тэг. 이 장애인으로 그 나는 아이들이 들어 있잖아요. Тэг ер нь одоо ингээ хэдлээ харах юм бол ийм төрхөөсөө ямар нэг хүчлийн бэрхшээлтэй төрдөг хүмүүс байдаг тэг. 근데 날 때부터 이제 장애를 가지고 태어나는 그런 아이들이 있습니다. Тэг бүр төрөлхийн одоо олдон бол биш төрөлхийн тийм хүчлийн бэрхшээлийг аваад төрсөн хүмүүс байдаг. 그런 아이들이 나중에 이제 자라면서 자기가 너무 불편하니까 그 믿음 없는 아이들은 그 자기 부모가 왜 나를 낳았느냐고 불평하는 사람도 있어요. Тэгээ мэдээч хэрэг тийм хүмүүс дотроос тэр хүмүүс олон байгаа. Тэг тэр хүмүүс дотор итгэлээр харж чадахгүй итгэлийн биш хүмүүсний юу гэхээр маш хүнд байдал ороод ирэхлээр одоо юу гэдэг яах гэж намайг төрүүлсэн юм бэ гэж ингээ асуух тохиолдол бас байдаг. 그러나 그것은 불신앙적인 말입니다. Гэтэ тэр болохоор чинь итгэлийн биш үгнүүдийг ингээ хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. 사람이 낳고 죽는 것도 다 하나님께서 하시는 일입니다. Тэг үүндээ яагаад итгэлийн биш гэж хэлж байгаа гэхээр хүн төрөх, хүн өөхөх гэдгээр зүйлүүдийг хэн мэддэг вэ? Бурхан мэддэг зүйл байна. 하나님께서 뜻이 있기 때문에 또 이렇게 장애를 가지고도 태어나게 하신 거예요. Тэгээ бурханд тодорхой хэмжээний төлөвлөгөө гэж байгаа учраас тэр хүний төлөв одоо тий тахирдтуу төрсөн ч байна уу, тий хүчлийн бэрхшээлтэй төрсөн ч байна уу, тэр хүнд чиндээ тэр хэмжээ тэр байдлаасаа хийх ёстой зүйлүүд гэж байгаа гэсэн. 장애를 가지고 태어났어도 나중에 훌륭하게 된 사람이 역사상으로도 많이 있습니다. Тэгээ түүхийг харах юм бол тий төрөлхийн юуны хүчлийн бэрхшээлтэй байсан гэлээч гэсэндээ түүхэнд асархээр нөлөөсөн хүмүүс маш олон байгаа. 공연히 하나님 원망하지 말고 하나님께서 또 나를 통해서 하시고자 하는 일이 있기 때문에 나를 세상에 나게 하셨다 이렇게 믿으셔야 됩니다. Тийм учраас тиймэрхүү хүмүүс хандахад юу гэвэл Бурхан надаар дамжуулаад надад зүгээр яг энэ байдлыг өгснөөр дамжуулаад хийх зүйл байгаа гэдгийг байгаа учраас л ингэсэн байгаа. Тэгээ утга учир заавал байгаа гэдгийг ингээ боддог байх хэрэгтэй. Бид нараас тийм ингэж тусалж өгөх хэрэгтэй. Ингэж бодуулахад. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 잠깐 제가 기도하고 마치겠습니다. өнөөдөр энэ хүртэл ингээ үзээд дуусгая. За тэгээ пастор залбираад дуусгана гэсэн. 네, 하나님 아버지 욥기서를 배울 수 있게 하셔서 감사합니다. Эзэн минь та Йов номноос сурах боломж өгж байгааг талархъя.
욥은 많은 그런 시련과 고난을 당했지만은 어리석게 하나님을 원망하지 않았습니다. Йов нь асар олон хэцүү зүйлөө зовлон шаналл тэ тулгарсан боловч таныг хараагүй нэгэн байна. 자기가 너무 고통을 많이 당하고 있기 때문에 그 고통을 또 표현하는 것을 우리가 오늘 말씀을 통해서 배웠습니다. Эзэн минь энэ өдөр бид нэр Йов хичнээн зовлон шаналлд байсан болоод ийм одоо өөрийгөө харааж байгаа талаар ингээ харлаа. 네, 우리는 어떤 경우에도 어리석게 하나님을 원망하는 자가 되지 말고 항상 감사하는 자가 되게 해 주시옵소서. Эзэн минь бид ямар ч нөхцөл байдалд орсон бэ? Муухаглан тань руу гомдлолгүйгээр харин талархалтайгаар хүлээж авах туслаач. 예수님의 이름으로 기도합니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 아멘. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네. 네, 자, бүгд дараа талаар уулзцгаая.